Платон Алексеевич Римская литературный музейга Муннугут. Бұл мустугут саха народный поэта Михаил Елисеевич Тимофеев төрөбүтэ тоғон сылыгар ананар. Бұл биле бир товарищ Арнён нетереге бұл хуриятчылар Ölüm varamda şugün hıppattar, kinleri 5 yıl bolu hayamda yüzeydir, kanada girigirdi. Bilen turar, kini ata himdir, atana turar, kini ıralara, ıllana turarlar. Oleyin bugün bihi bu manna muhammezot diyen etiyakın bağırabın. Tomin tuşkayan, Mikhail Liseyev'in kıtta, altıspıt kihivin, kini kıtta bilsen, körsen, kepseten, kini min bastaki kinigem redaktör ete. Onun Mikhail Liseyevich bu gecerin bugün manna ıtak boğulama. Kini bir henüz sıllar havalanılarıgar, saha literaturatıgar kiddite, onu ol kiret tağını beytin atın balay doluhanlık at tapıtı diyen etiyek kanadı. O kimleri öyden astakka saha literaturatıgar balay doğustuk kemete, Буржуазные националисты көддөн биги баштакы классиктер бүтүн Кулаковская лампаны неустроеву болгон кеңерин бөздекаттан улан уматар дөтүгеннери бар эте. Ол кемге билен турар эдер саңа аттар, саңа жоннор литературага кирилери устук кемете. Ол кемге бу Михаил Елисеевич литературага кирбите, онна кини бу Оксоуга буржуазный национализмы көрдөһүнгө кахандаганы солтан торабакка күнү болу тутуспута дей биги билетен этер тустарбыт. Бүгүнү терехин культура, оны духовный сайды министерствотун бригахинен ытыллар, онна бүгүн манна биги кыптыбытыгар билүү улугун администрацията кыптыналар, аймактара, олоро Хуриятчылар, журналисттер барлар. Онна bir döydülақтара бұрағын онна кіргіді мехелектерін бағылықтара. Четінне кері тұлы әтен тұрамын мен білген өрігөйрі тұпы кәлияқта онды қалдым істер қайын. Михаил Тимофеев Сағы Тарасовтың икки народный поэт өрігөйрі тұн текстін хүрегіттара. Тоболордыла кепсетекка бу өр 2 жыл курдук бар бүтүлете үрдәг албакти конкурска кыттылда ол гынан баран хамагия бартын сирен испите энен мелодия тохруллан баран тола хурулуакка үрдәг үле болбута ол үлега бу бүтеген Сававановичтин тыттыганнар кинер ол мелодия чөктүбехер оны бараттын эпеттир тактар Tolong kurianlar, kun bikin berutnan lebih cepat. Михаил Елисеевич бұл қоғанлары бүгін манна бұл қоғанларын өйдірақтар тоғыстар түген бұлықта сақа хергер анағыт қоғанлықтан бағдардан аңырдан бағарабын. Сақабыт сире, кырсалы қылбар артығыннақ, көк сирем себекке сайыннақ, күйіне көмістүү сағарар, саскыта алмасты замдарар, бүмене, биене, сақабыт қырая, әмсіллер әлене, мұш мұра жайына. Түгірді кене түрәгі тұлдытын тұғынан сүрді астыннық ирақтек бұрыер еті,
Блин, эти комитет, я хочу предоставить слово заместителю министра культуры и духовного развития Марии Владимировне Силиной. Добрый день, коллеги. Добрый день, Наталья Ивановна. Добрый день, Инна Михайловна. Ну что, мне хотелось бы, наверное, сравнить творчество Михаила Алексеевича с как человеку, близкому к вокальному искусству, безусловно, да, по своей профессии. И по первой своей профессии я пианистка. И вот этот сборник, который я здесь увидела, у меня дома тоже такой есть сборник, да, это сборник, который, мне кажется, был настольной книгой у нас у всех, у пианистов того времени. Наверное, возможно, и желание петь пришло оттуда, потому что, когда пианист играет, ему нужно пропевать то, что он планирует, да, и мои уроки Валерием Геннадьевичем Кацем, я как раз училась в его классе, и вот, понимаете, все не случайно в мире. Вот эти вот аналогии, то, что опера «Возвращение», моноопера, это единственный спектакль того времени, да, был поставлен на сцене театра оперы и балета и посвящен нашей ученице Ере Захаровой, да, которую я, кстати, лично знала, ее рассказы. Вот мы на уроках с Валерием Геннадьевичем проходили эту музыку. Но это входит в цикл программ, как бы, проходить, в том числе и так называемую значимые ноты, значимую литературу, музыкальную литературу. И вот Валерий Геннадьевич, он ходил как бы значит, в этот список, и мы вот изучали. Мы проходили песенное творчество, получается, Германа Карман-Ракова, самого Каца. И я на уроках, вот этот сборник, вообще я на уроках со своей юности, получается, слышала песни и романсы на стихи Михаила Тимофеева. Получается, какая-то такая вот связь. Еще совсем давно, я тогда не знала, кем я буду потом. Я была просто солисткой оперы, да, пианисткой сначала, потом солисткой оперы. Я знала, что я буду здесь такой пост занимать. И поэтому мне очень приятно сегодня выразить личное свое слова восхищения его слова на эту музыку, да, получается, они стали классикой и сокровищницей вот вокальной музыки якутских композиторов. Лиричность Германа Камракова и самого Михаила Тимофеева, они удивительным образом слились, они почувствовали друг друга, это видно, их творчество, которое, значит, объединяло их на много десятков лет, и ну, это же было просто прекрасно, и вот нам подарком, всем нам, республике, всем любителям поэзии, всем любителям классического искусства послужили многочисленные песни Попова, Валерия Геннадьевича Каца и других композиторов, и мелодистов Якутии. И мне хотелось бы, конечно, я знаю, что Айталина Савишна сделала большую работу вместе с оркестром Национального театра танца, и это очень большой подарок всей республики, я считаю, да. Это останется, теперь уже наши потомки будут смотреть и говорить, возможно, когда-то. Вот смотрите, я вот этот сборник и вот эта антология выпущена, я по ней училась. Я приветствую сегодня всех вас здесь от имени нашего министерства, министра культуры Юрия Степановича Куприянова. И мне хотелось бы преподнести дар вашей семье, ну и вам сейчас, получается, новая антология «История Якутии» в 3 томах. Я думаю, что это такой хороший подарок для вас, чтобы вы, когда смотрели эту антологию, здесь все есть, история нашей республики до наших дней, очень интересное и хорошее издание. Вот. Я хотела сказать, что ты делала?
Михаил Алексеевич төрәбі дөйдітін бұл чекусқа қораққа олықсуен да баран ақтар саныр бұйлағаты мен олық әдері жаны кенеға жетері жеркемдер кене дөйдітін туғынан кепсир болар еті ол күрдік кене орта бүлүүден аттыр еті тоғыры. Орта бүлүүбін мен онына білі тұқыланлар, егін тұғынан кепсирін өйдүүбін, оны бұл ақтабын төрәбіт бүлүүбінден пайаматтан хатардыны. Санатанағы құрбағырын. Ақтабын төрәбіт бүлүүбін, аспыты қаян да өйдүүбін шырақпар сөңіті, өйтөнөр сүппеті, үңметі. Қарабар айдарық тән аспытын, түптелер сайлы қалас бар, түймәчік оңыстан қаппытын. Ден кені бұл өйдітін тұғынан хүребіта бар. Білген білі тұлы берек бұтын бағарабыт Прокопьев Александр Анатольевичка білі ұлығын муниципальный район бағылығын социальный вопросқа солғыярчыға. Кені бар да. Владимировна, участник торжественного мероприятия. Ну, нет. У меня доклад сегодня будет на якутском. Разрешите зачитать. Төкін болын бүйімі берілі ақырян тұлақтыра. Бұл жағыптатын ағып Сергей Николаевич Винокуров атыптан Игорь Блахтук, Михаил Алексеевич Тимофеев, Теребе Туған Солгер Аналлах, Бүйрілях, Бүйімі көнен итедекстінік ағапты деп тұрғында. Бары білепі күтік, білуға бай, кең историялах, білдер көстер тұланлах жонлардақ. Олардың білдестері Сахалин Республикадан народный поэта, Полтон Алексеевич Юнуске премия лауреата, Сахасырын білдер прозаига Тубашита, онна Сахасырын өрігей өргетін бір автора Михаил Алексеевич Тимофеев болар. Онатта иккенче Гүпеккеро беги успутугар билүү улугун чулуу жонун сонун билдирилүүдө. Бу беги билдер бир дудлактар бодон урапы сыналаан бүтүн общество сүйдүгө сүмкөн сабыдаларын билги бериде болар. Ол кутуксул сагалмагаттан Михаил Алексеевич Үбүлүдө сулгаранан арастагылах мероприятиялар, оны кине атыгар сүлүү күйетеки үрете өтөлүнүлөр. Ол курдук куяр сетиминен аяр билетин олғын тұрған кепсир видео сюжетті өрі қоған күректірі, оны сам интеренеден бағытта көптілақ суыстан тоқтыр қоғанлардың флешмоб көпірді. Библиотекаларға, сколаларға, кенге выставкалара, беседелер, викториналар, күректер болған аспыттары. Күлін тұтары 15 күнігер Марк Палай Жұртбұл фатының райондағы культуры табарығығар, проект қомағын қоғанларын ұлбағай көрелерін талаптақ күйін сәргетшілерге Қоғамдар жонлар ден атта ұйылған қапсатар кестен ирак литературны бейшер болан аспыда. Михаил Тимофеев қоғамдарға айылдан тақсыбыт ару үруяларынан өмілақ үруяттар көпілайттан, өкіндіктен, боруанттан, бөтіңіктен, үрүттен керек болыстарынан тәрәхінің теге біттірі. Бұл кейе проект қоғамдарын оғалар, ұлақанды жан ейен тұран ақтылар. Кей керек сүйір кейті айылаттан таланнақ бары кептен кейнәғын, қантан қаннағын, тоқтан туралағын, олығы жағаға өлеті қамнаға қайдақ салылығытынан туғынан ұстығы жон сәрген, білбетағын білі, істібетағын етті. Тәрәнің народный поэт Михаил Тимофеев түгілер сұрылығы Саха Республикатын өргейін өретінен түнттілді. Иван Михайлович Гоголев кындыл атынан улустағы кең библиотека Саха народный поэтын айыныларын ағатшы кең араматыға сұлтатыдыға поэт атын үйететіге арас тәрәйінлері бұрқыттан батчаны үлтен келді. Ол күптік 2 жылын 2 сұлттан Михаил Алексеевич Терәбіт күнігі сұл көті улуска Тимофеев ағылара үлетіп балдар. Бүгінгі Тимофеев ағылара «Мен тылым, мен тойым қомығым» ден аттақ Россияға народ культурының елестібетін Саха Республика тегер ие бүлін ұға ұлыстан түріктәғы ұлчыға жондан бүлін қорытығыр ие оны оғасылы білдірілдерінен народный поэт Михаил Алексеевич Тимофеев сөпті бәр қоғамырын ұл сұран ағыға күрақ қояр септінен үлтілді бұзады.
Аруматағы оғы библиотекада мен эхеха белағым қомауай таллақ қоғамларым жей кергеннен ұсыран ағы күрағын ұлтта айымытын кен арымаға білігенлерін соқтан ұлтчылы тұлбастамы снегері қоғамнан мультипрезентация орын тағарды. Байын тайымлыларын интернет сетімнен дөйту қай бағарын мұндылар оларын жан ағылдыға анан ұлыс кен библиотекада электронны библиотекадығар келгелерін отцифровкалан үйететер кеңкетін дағаны бұл үлетін сағылы. Түмпер әтияттың бағарауын Михаил Алексеевич Сүгриячилерге дені провайзиятын таптачыларға Михаил Алексеевич бит соян қалапыт қоғанлары ұры болан өсі де ұлғаны тұлдыңдар айымындыра ағылла ақтылы сұрттыңдар. Кене ата үйеттен ұяға аттаны көпілден. Әппекке тұлы сұрылы бұд соралды бат. Олғапта дейін бәрі болан. Онда үйіні тірәхіп тұлақтыра түгені тұғанын қолығы ұлыс бағалығын атыттан мақтан сұттыры тарабыл доңда. Разрешите вручить благодарственное письмо Александре Константиновне, супруге Михаила Елисеевича. Дочери Натальи Михайловны. Председатель Союза писателей Якутии Наталья Ивановна Харлампьева. Директора Якутского государственного литературного музея имени Платона Алексеевича Аюнского Николая Алексеевича Логинову. Директору Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Саглане Васильевне. Есть представитель Национальной библиотеки? Катерина Савична? Да. Саглана Савична тоже. Благодарность. Спасибо, спасибо. Возраставление Evet, юбилейгер оғанағылуатағына қайтақта табылуат. Иннеңінен білген микрофону тақсарыгар көрдіңбіт. Никифорова Татьяна Панасьевна Таянаны, Саха Республикатын Национальный библиотекатын ағы кейінен Вильбюші библиотекары, Саха Республикатын культуратын тегілі. Декейінің күнді егі бұлақтарды, онына бұл үге тірәйін күттілақтары. Мен бәр бүліктетірттәқпін, оғы библиотекатыгар өрсалар бөлелер қарамық білеген бұлманы кәлермен национальный библиотека үйінен тәрілер өлелер оға аға келер, өлелер жары. Онына бұл бидайтылақтар оны библиотекам көрдес бұтылдар бір кылгастығалар қоған аға берердің көңілдер. Михаил Тимофеев, Саха Устар. Саха бұлыр гаттан Тимир Устар, Мазу Устар. İstenmemin innetinin egilgenin etip bite. Çaparağa küçümüder, canım sonra tırgıyer. Ayın külü soğusları, oğun ahı cübüyer. Yüreklerin alasların oğlanından çelgider. Göğüs altın mağlubar, kutul sürün koppuda. Saha bılır gattan, Timir Usta, Masu Usta. Çoğunlar, tuyaylar, narın sana tırgıyar. Horugar mandargar, oğuk sola kıtastargar. Sürdağını iğrak kovalı bilgi bölübüdüğüha sürdağınlar emeyen sürdü ustargar anan sürübü polukta. Kanlı gerek ıstaptağa sürek küdağından turan deysen dedim. Ondan
Naha ihrek qohonu ese ehigi ene ağın kinini oğlumuzlar kinin ham takını gelipler onun oğlumuzlar ağanna demeydiler. O ağar bir sürdek çıkçıki ona kini tola borstoy bolan kinini kihi o naha çöbegelenler. Bara dağını kini gelerin ağanlık ulapıkta pula gizemini. Onu pulayı çamahta. Bilgin tol barar Семенова Валентина Григорьевна филология наукатын докторгар Хотогулу Линги Федеральный университет Саха литературатын кафедратын сөйлесугер. Кини Михаил Тимофеев поэзиятыгар таптау лириката ден темала итиннериле хаоста. Үтө күнүнөн күндө дагыттар. Оттан мен Михаил Тимофеев тоттан Бердайдулага болабын деретехпиннада, оныттан мен оғыр тәқпиттен Михаил Тимофеев поэзиятыгар етілі бітім ден әттәппінес алға хөпсуға. Ол күрдік оттан ордық мен сөбілен кырығы хүджамбын тынағар болаттағаны тәбәқті кенеген ағары тебет, оны бейі жеттіғын библиотека бұтығар кене Ağız diyen kahondan surulluğu payımada var idi. Nahan trihne payımada bu beyte dağını Aniginski strafandan surulluğu olan toq tühürden uğuz sürügün kurduk jol qatık ağıllar ayın edi. Manlıktan kız jol qatını ustu jol qatını tuğunan edi. Onu minukta toqtan hübülen sepken ahbuktan Allah'a öydüğün. Anıptan Mihhail Timofeyev'den tuğunan mandan halıqanı hiddetili bekle turar diyakka ol himmin bastan. Benim temalar kiri minnilattan kini ayar ületin tuğunan toruq tükenleri gerek emeye toqtan ahbuktan bağırabın. O kurdu kini bihan septe hallaqqa ambastan qarıya diyen toğanı beçekten midem. Ondan altın sallaqqa mağnayı xardiyen Qoğanlıq manlaki kiniger komuruniga beçettemide. Ol kenitten 65 yıllıqqa eter amız sen qoğandan sehene tuspa kinigenin tasıvdan. İti kenitten kinitten halaqtan soror geri otuttan taqsa kinigeni beçettepide. Tılbaşçı pıttan eme ülelerde. Ol kurdu kini bıraktı hamıqtar payettara taktagul satılgana brasul kamsata. Aljas Süleymanov kurdu turyaçlar ayımyaların eme tantalanlaktı tılbastardan bilgiler. Kinitten örkemge redaktorunun ülayımda kiniga kahattıgar onu mannatta kini orduk cenneti xanalıkta bilen turar kini mannattan pridağıtta bilillah spesialist redaktör buhutnan bilen gösterete onu mannatta hanan kini tüyten bolar tüyet bottan çeçirgen edep suriyatçılar komurlukların kinitten beyte kören isten taharbutan kini suriyatçı ördük payitistay kulturalar hatta kiyen kurulazorda kini bolara kini ayar ületiger emniyet bilgiler Oldu kurdik kini parizitene sippi koput tılından öhümen çocuğumluğu nematuman uğratılaq. Tekini olahan talanlağa saha peyzer kiriyağıtten bildi bite o kurdik kini bastan turanottan istingeyle Grashtanskayı mühümbitatan tahağa çıta kurgun tuputan. Kini kihi pırıttan köne sürünmeye tırcıgırı tutara semire korsun Melbette kuhanırlar, çoğbatçı göstereceğim. O kurdu kini Platonoyinskaygan Allah kuhan sıkılar. Ondan Anippadista Kuranapka anallah alam pastol batagen tohtağın hüptağ çügey ciddi kere payanalar. Onun kini tabihi bu beden ulahan jonlar bu aktarın bir bastakından literaturaga üyetip bitegen eme efekbidini söktü. Onu da bilet turar. Mihhail Timofeyev poeziyeti Grashtanskaya lirikatiga kinettan sevilür takdir aktar bölüde ölüğüne ölüğüz üstüp tuttular simbol obrazlarının boğduklarım. Narodный поэт аттан сабатара саптын қамай сурай бүттем ди айымнялар аттан білінге дері сахатын саха білеген саха республикатын генне бола ғыджар. Кенеттен Sanağılı bu medakettim Amerika'da iyektemereyde uçurdan miçeri etam tohmanları kurduk elgitiskay mıkıtta tohmanları var. Payet tırapta kutu koyar olan sürege sırtık kurus ahtokanı gösterir. Altın tohmanları var ki diye saha kilitetten saha kilite çıgastıgılının septe olsuda bulçut sarda sulgu çiğçağa tanırı ki tepurdu beydeviler ögüstü kuhuldalar. Mihhail Timofeyev kuhulları olak teletin aralan görürge sürekli yönelerge üyeteller. Tabiler turar kini poeziyete hüddah mustalne tuhalak kihi bolan kini ayar ületigarata bu muzika ölü kemata emye ılar. Kutugattan kini ayar ületigen kuhanlargar
элбэх мелодист музыкант композитортан ырый бутара олтугунан бияхаттан сыркыламыса вишне кепсети ханыбын поэт стилин беле эриптерем сырдык мунчарыта олому хокутук аналита айыкка керетин уран толунан копуютан кудургуттан керени бумутан топсагай формата бу урулу тухалах музыкандар аяк жондар эми духаларын таритага жем онан кини кохонноргар 200 такса ыры урулугута оннаттан Mohittonus agahonuslarga birdak mani kemlik birliği ulahan kompozitörler kini tıllargar ırığını sürüyüptara. Ondan kini ırığını muskani hebiliyor bolan hakar ırıqtargar anan elbek anabul emiye aniyelarda. Olkunun baran bihigi bugün kini bay ırıqtak ayırletin birere salatıgar kini taptalın lirikatıgar tohtuğu bu. Okurduk bülü Albert bülü iskey bir de eten kevisbitin tohunan bu payetimi huruyar. Mekasmın karma, menemin çarma, günler ayı arttıgarı, küyden durar duyarman. Sorduğu kolu bülü iskey, sici kurduk görülenin, sirinen uduyan durar da, Tehdit sağlara ülüsten tüyü otta çıkustaytan süden kalkta enskeyin. Okurduk kine ve bilser ki hitem doğra Albert Bülüskey kine tüyünü tüsten ekledim kurduk. Kine olağar sağmay bir gündü belağından kine kergenin Aleksandra'nı kadar kürsühüde bulbuda. Min Aleksandra Konstantina'nı kadar emetten telifiyonine kepsidemin kineler taptaların istoriyatın emiyetten isten bilen turarda. Kaynak bir sivik itici pitiger kinimi hamanlı kersiyelidim. Kinem Alexandra beyte usuldan korutuptan törükten tabi ondan hoçtağı kemgette seri kendilerim heri keminleri oğu bolan bir de ustuk kemin asıp bütçevide. Ondan hasır da bihige olup siyik tühörütte tumanıttan uastıoğuttan ülegireti bütçevide onunki siyik kötüörgeri ülegireti bütçevide. Ondan oğu hastaqı kırak makkengen açılarga kim tağını bihigine tohtavak bol, ahsıbak bolar pedir, kürdan iki sallaha kiler ağata ölbü debit. İnneğinden öpte harellahtık ulapı bütçevide, ol da bollar öptekine hahın sitten, tupsam, tuhta hüpte ottan narın namçıkız bol bu debit. O skolağa çöbetli verilmi debit, onunki tutta skola kennetten bıçak uskayka, pedistikukka, estestyonel fakultetka öğrene kilpi debit. Ondan kini bu öğreniyattan uçtağı kemgetten hem bir ustucan olaraktan uçatalığa organ olarak olarak değil. İnneğinden kiniler bu tasiriyerli bilgin ta urkuda tasiriyerli utilişe açılarak tağı kemgetten üniversitet korkuğugar hastağını fakultet öğrenirler emitler. Onda kini bitte bir subatağıttan beçertek elbette aray kirek tağını kini halağa tündük olarak oğlu köpbütün diyelikler. Arayı oğlu elektrovotda kini baktağır oğlu köp oğutundan tölünürler diyelikler. Onunla Kargıttan uak sağırlar. Kargı uaktağ kurdu edeceğinekten. Onun daha soğuya köpüpün öydüğünce ondan sağlığı kiren varan kini milinni ver ikkereyatinlik olar kutagir. Onun evesim bir haydağar emeye uatundan çağırlar kurdu edeceğinekten. Onun daha soğuya köpüpün öydüğünce ondan o nasıldıgar kini Etühüs kursu biterim varan kini tandan taksam kalkos köleler debit kamnastamı debit onlar kühüler yerdeki bitiger kinileri tam jögelere uçutal jetiger küçoftalı bitçebitte inneğinden kini uçutal jetiger hinyalan jetiger taksıbıttar onna tibitim aray bili vatta xaraqta bolum bare bitçebitter onna kini rottan nöçöbatı bissibitter doğru gosputtar onnatan kırgıttaktan öğrenen gitara alan olskemete şuran narın kolhanan emiye ıllağının ehdinler bilebileceğidir. Canlar hiç kurtdakiler bissibitter ondan öğrekteliker onu der kadar mehim bir ottağ kurduk jenedir ottağ xaraqta kurduk janına kinere onun kurduk ete atın olaktaktan jenedir ondan kelem baranlar kühün emekinler gelbekti hicre bitter onun Alexandra Konstantinovna'dan bu Mikhail Liseyevi daha jatan eteceğin elbekti gepbite ola atın beyti dağınıttan darobiyetlen dağın halabay haftihi bullaha Negen attan olda bolar kelen attakilten sübe besoko bay yesal butagi onu da kırgıtlar iti sultah gördüğün epitere jeneder o kurtukinlerden bisibitter ondan arabide ki ne kadar kelbitiger tehlikin toputem emi olarak iti süren bildi bite jeneder o kurtukinlerden sıyana ha çocuk doğurtağınlar sas ığmıyıgar doğutlar hayanlar kız dögelere bol doğutları daha bayda telebitem borbut onnekilerden iti kurduk bol bu devitter ondan biyahon biyasal tuharattan arbur dispekevi kerjaan cugedik eyler bir olabur kerjaan eyler ekserden ondan mutlum
Nengir hulugar behon arasıllıqqa kene bugün yalan jetiger baran emesin yamı dedi Mikhail Timofeyevich ona olsa jancakine bile tuhçenete bile elgâni daha tanımlıydın diye. Gelin kühünge ırıdiyeninden belli bir pohonun tini onunla suyup debit. Aray bile onunla otoğun tipi debit onunla bile şura bulurum gitarından ıllabıdım. Onunla ederken doğrun tini ağınlağa diye. Olin tini bu ırıdın etinle suyan tebis debit. Bile bulurum kühün batçağa diye. Haydaqtağını miniteriyonu kohondan ederken suya kurdu. Bindegenin bulurum kühün batçağa barekinciyen bu çağdağa çağdağa Tığlanani helgim Tımaka ister boğlarım Tımaka ister boğlarım Köyün bu kohanlıktan yaman kapırkın pelu getigen Hakacına bütünlüğü teptan Ostan tühürbekke ıraları boldudan İti eygin sanıhınıbın Ergenge tahıdan Taptalı taytara sudurgutullar Sürbehi suya ortatınağı Eder ütçer bulağa Ürefü köfter Sırtı kanala Hemen pentulah jol olaq kotar tıhıdın Jolga taptadan Sunu tüydüdün Taba eter bolanlar Jonlarot taptır ırıtıgar Kulgıdıdan Manapta payet bir sürü atıtın Kehi buhatın uğradı doğru eğitim Ayılkak üstüyüm kıtarı Cöreyi bölümünde Sebepler kılın Botanlı sahabı katınlarata Sırtı kahtılkan tığına bu lirikeske Geroy buhatıgar kövüde İçini tahanan bu iyi kihi Ayaktalarını uğrunlar budurma mutlular gelirlerdi Olamuktan mamlayıp tepkide Sürehber ere iyiydi Olamuktan korsuna spıta Önerer muzam iyiydi Okudu kini kabul tahtan kadar tah kurduk bu iyi çustuatının Kabit bütün tuğundan Mikhail Timofeyevich bu konular ene eten tebisbiden. Okurduk atın bile Albert Brüstayattan ilgin kütem turak tuyarman gen epidin kurduk. Kırcık tahunattan şura kini ahmetler erenler doğar oldudan. Onunla otta kini ahmetlerden bastan kiniler tuğka üretlerin büterin baranlar usuldan üsullerin hücumu debitler, uçutallağı debitler. Ontuk korakı kirpitler. On korakı kiren baranattan bastan eder komünist Mikhail Timofeyevich ondan Alexandra öyle soğuk olan Gidramet Muspağolelabit ondan kelin medisinska училищега bu kabinetse bediseynen ülelabit on olguna baran şura peyde hüddâhül hekki ereri tabu bir hısahan tolan baran kini görüntüger istihtigar nadiger kergeniger onna bu paraliştan satar itigar köme boları ületitten uğrayın hatta pensiyaga tahsıl edebit Mikhail Alexeyevich bu izdательство Лилисовлары гар пердагы дебилlah редактор мутабилибден этен хаттын олкынын баран эти тохеттон сылларга Дмитрий Гдаев Комурак турията денете ду киниге тигер үрүн брат карабайгар суруга ден же очтага кемелов улаханлык Tohtamı tepkide ötten ulağanlık ötte semega teksibi kuhonda kinigар kineridaktır bu da oyun billet durar kinitten ondan sultanda yeni kehbitin sebebi de bolu selpak semene sonkanı körbüte diyekka innegenan iteyden kinirgülün ötten küste hedim bolan dapsiyan asıptan oldan hinitten olağın itinlik tügenlerin tuhunan payedekbide bolu olağın ırıllah bulaksoğun oğlum soğun diye onu tahının ötten Mikhail Alexeyevich bete hürder köne kihi bulayı köne çehne kırtıksı kihi innegenan kino tabu ki mehare albunnaharı bu tideriydi du hatabat kihi baba bollağı diye o bilen terörden sorak tügenme ustukları mesketere eline bilgiler o da bunlar kini him bir ontahanatın tüherbeteğe ayrıletten kini teybeteğe onunla kini hattan uratı yürüyünü eti muzikanları ayar çonu kadarı alkıstık tügenlere belirteydi o kurduk atan Alexandra Konstantinovna eterinin kini yaha bu muztotta kinitten kohantılın ılan baraları bir kompozitördir onun gündemi pilidir tuta ırı suruyan ağalar ölüler tügenlere emniyet var edeceğinedir bu Mikhail Timofeyevich sırdığına sıcayet kohanların ağam varan ki hatta bu Allah'ı küskere taptır ki mandık sırdık kohanlar suruyor septak diye hangi olkının baran kene Allah'a ırhan arılın oslubu der kine hatta Kırıksıllah'a kördüğünü keres ağagar imbelikke basıbıdan onu da kini hütten ulağan ırıllah olan
Tonunna ol ırınıta oksuspuda. Onu tekini meha haytakti okulluların hayta blokada birelerini Tunistandra Konstantinovna Evsevden ol davalar kinetten bu üçbeyi olur da çeketkennek bolan simbalatça ürünlük olur budan. Ona tehe dağınıktan olağın bir tehiksalları gar. Kini bir çağa haylan olur budun dağını hil. Kini tüttürütün bu oluğu uruydu raykallar kohonları sürüy buda. Çıpuskaga har dibergen saskı sasırda ürün künge ürebin sahalı ramatında kurdu. Sıddık sıcayda kohonları sürüy buda. Kinetten ciyağı olarak dihivallağa diye. Oyun kini kohonları gar. Akın payıttırga meyne göstübe. Bu hoğdaksiyonu olarak dihivallağa tümlük vanna aracı ödevler. Usan uğraştığından emniyet kilbiktirem. Türküne aktarınan nehirli seviş ol hannattağına hanatuttan madan kalap diyenekler. Onu kahattağını sarama öldüm kalım diyen ehbet edeceğinekler. Ondan kendi ceyinin ötühüdde o hanı gece buları kahandağını manatı ibad edeceğinekler. Ondan canlar kendine haydağara bu niyebbine yinki kurduk hanılar diyenekler. Hatta görünür o kınamların kendine Allah hanı bobbata edeceğinekler. Allah birinciga huagat edeceğinekler. Kahandağın ölüm kalım diyen etekçide huaktir. Kohonların masıgağa bir çektir ettiğim kelin kıha kompüterge bir çektir bol butaycir. Onunla min har kendine haydiretim diyenekler. Daha çünkü soruyu da hoy demin kendine hanatın kötü haydiretim diyen emniyet eder. Billet durarken bu kimi fiyatlar üst Allah'ta, barattan Allah'ta beylerin listelerin buldu. Kim attan navuka, fizika navuka doktora, braz, filolog olanlar, tabi üleli kapsı, hıccalar. Oğulları gara navut bilme hüpter çünkü istimeyle emniyet ayınlarında. Ottan alankattan sağlam saha payıttırıptan top tuhunan soydular, soy bakalarını. Kim bu kardata hohtattan muğatıya, kim ottan tuğtağını sürege etbeye üyeren, kallanı diyatın bu harbol harsanatın toyan, soruqtar ottan bu bağaların büyüğünen hanaların duydarı, umulluğu diyeni köbüde hatan. Ottan Mikhail Timofeyev kurduk billiler payakka, cahtarga, kıskataptal eder kohuyat kohanlar, kihiciktirge ağıyaktar. Ayımlıların istihalattan tören, kini taptalın bir tihiyehe, kerteniger kohay bitir doğru kırtahbı, kini kerteniger ananın en soğukuna, bugün bolbata, enere, en büyük isibektibi, toğuy bu eyehe, kırıldağın aydın diye konumları sürüydüm. Manna payet iyersek topluluğun aşçıhıdan muzatını sırdık mesüyle, onunla jöreliyikini sırdık serdeh meydida, öye sanata arı kaydık göster. İki tınca besullaha payet, eyehe bu kirgenin ayıtsağın ahtan turan anabıt kohonmak, onu mamıtçeni terkenim. Tapta bu megin alban ata solaso ata hadaroso ırıhıdı ki kobayova onu saçalaso kıhıyak karışık bektirati en taptağın bölgemin kaybıtıgar men koyum minerimin yeter tapta megin ustul solun solurdaru ari erde sorsuy budavanuru tapta megin ırı alisadağıdı ol perpustu bileni kaybatağı en taptakın men taptırım kurdu men bir röbünen kata kirindudun. Oğulları kılın ederler en sahbıdın. Oğulları üyleri vardadın. Sahatullah bu kutlar barın tukarı. Sıcaydın sanaların sahatların. Mınna beykin kılın ölümden tatılığını seni gibi. Olar bu dolagar sığına verilmenin kulübü. Üyetten birilibit ayar çağırda. Ayar tul sırsı tıgarım. Sırtın öğretip kehulağa, üstü solağa üstüçenen yaxtalıqtaq bolar, ol bağa neherin bolur gıttan atma bihigi bigiler bir ırıhıt jılqatar, ırıhıt edeten öğretippa, boxta kaysar ehileren. Cemle hayatçı onlar budun behavatımını astımba, kinölete qahandağını bürüdde. Ahtar tohumlar payet kekene bolar usun çılqanı, ıtıkes kurdukulanmak doğrular, sırdık neyi, onu mahkatılların anı. Lirikiske geroy beyki meletin aybık sorun, tühüdemünler, sertâkı çolu bilder bit ilersin kodumun, umuruluk misyonu, uğusurun obras koyup bidine kiyen tuhdar. Cay içi kurdugattan Mikhail Timofeyev kata, sakah tıllah barım tuharı, sahaconun verü sırdıkka kereha, ubuya ıngıra turuah mahtan. Valentina Григорьевна Эппеттуллара сонно этергерлы
Ülaga kirenler bilgin min çanağa ıngıraqtın bağırabın yürü patona patının saha estradatın arttığın ırıhıt sayısarı konu kimi Mikhail Timofeyev tullaragar uruydana haritonu ve melodiyatagar ayı kıya arxatın den ırını tolurua. İçeride buluttu. Mikhail Timofeyev tullaragar uruydana haritonu ve melodiyatagar ayı kıya arxatın den ırını tolurua. Sen Radyo Komitet'e üyeli hücumdağa, onun bugün bu saha radyo tığır üyeleri kemlerin onunla bir kimlik kıttağı tıspıtın tuğunan üyekayı Petrova ve Petriyevna'nı Saha Respublika Türk'ün üyeleri. Kutu narari hindi. Telepono ko nga rin yung tiyere mo bedihan na hindi.
Nah, kerja general atas tempat pembaharan produk. Kadir istimik taksi jahan itu. Min Mikhail Eliseyevich takkan политический редакцияға үлелі хиджер кеммер устук кемнер етілер 2 жылларда хатиліне газ илінің әргі тақсылты бастығы өрілді, бастығы қардылар. Вячеслав Анатольевич бір сүді улахан қамсағының ұрын тоқ бар промышленниктері түмен сүді улахан үлені ұйтан тұрар. Онны де бігеге бері ұңырачылар мен Михаил Севергетті кәсетен бұрамын жерлері герік кете хеджі бұтым, самы кірді кете хеджі бұлықтақпын. Ол кәммекені өрен, газ тұғынан сұруй бұд. Моста тұтылдың күрге тұғынан сұруй бұд қоғанларым боламын берілерді тұттар етім. Оны кәлін етім Тумарчаны ме эпирге тахарар бар, тумарчаны хага джереттим, народной хуриячи баларгар, олин наха кахаллам кинин тахара, кинин агон султан курутун агаретим, онны кини тумарчага мечуе бастатия сахада хури битим тумарча тухунан, олон тугатын туханамман эмием ахага сепирге кепсян турагдахпын. Кини механ наха бастакы хыры бар, чуе ба киниге билактабит пуден. Аны либаттан, чара туақтен, синнегесті күріер ручканан пируанын сүрүйі күрді. Оны жөй бәді құқыратна, нарынны, кеге көрдені кыз сүрүй бұтын күрді, оны кеге көрді. Жөй бәді істеннік ағын бұл құмырын егін тұттар бұтан, оны кені темір суал тұғынан қоғаны бар, үрреден кені хүреріні. Оны көміс күргеден. Көміс күрге бұл кені ағуын 2 жылға қауырып бұта, қолығыр бүгін кетігенші хүбекке қыл, кен бәтші қыл асты демет кеге дүр күрге бет болағаны бұлаңы кейді, бағар тұтылуын сөп, көміс күрге қылбаян тұрар ден кені чөбәдік хүрейбіт. Олан тұғады меха тұттар бұта, оннайын бұл қоғанлар бұн тұхан, жоңны herге кәпсә дебіті, ол ең болла бұл мантығады мен хайстенне қанылбын, күрутын елде әджабын. Оны кені етікемге хүрейбіт, қоғаны, қомырынығы бұл әме 2-тінші әтті Аллахы бұғылағады. Или баттан, наға чөйді күрүйен, истинктыларынан Hurian belaktabit suga komurunюга мен ха истимник чарас багайте голок курдакты көстөр курдук силбеннерен Сурьян хурибуда кини бу наха локко беринилага наха кыраттан дилөрүүнү кини буланылара жоңго истин сыгана оннан бетин солунан бетин талбыт солунан әрелләхті ғайыннан ері ұндуыты көсті. Қайдар қаннар бұқалар кене тұрыттан, қаннары тәйен ұғыллан қалбатақтар, қайдар кененде білігін тарихын әттелерді. Кене қайдар бұқ кығырымтағай күрдік егенше бәйтігер бүген сілдер кейі күрдік көрелер. Төттөрітін кене нахал бағы ханыр, нахал бағы чүгейін орғын бағарарыттан кене бәйтігер бүген онтуғатын ұрытта, онтуғатын бардың имериян жоңго тахарарын күрдік. Аңардас бұқыбалары дағаны кенерінен арыннық нанчөтек сеттен тұраларыттан кен. Онны қаналыр. Демен мәннен бері қайдағырғынамын bir kohanın ötün aktakına tabullara bulu toğu jete kayan mana joңu tiertken ber bitin ballagına kayandı bugün ağa bun. Rajiya baydak bitsen. Kena rajiyanın aha ister, onu rajiyalardan bilin salgı kapsiyagın, bu kenini keri tukuldu biti bilihindaren eterim. Rajiya baydak bit. Jakuskı sangarar, turar kem bolla diye. Sonundan sonurgan, taktaran istebit. Ülağa ülerakka, Üllester kepsennak diyebit, rajiya baydak bit, rajiya tullak. Nabır tabahır. Almas bit, kırsağı cımnurun, üz bülük,ületik kamın dolgunun, kim kaya inmene, kim korat kepsiyaga, bihiyaka, rajiya baydak bit,
радио тыллақпыт. Үлебит күрәнин өймөкөн таз жаңытыммыта сайыңны итите саңнаран тоқтотон турбатын истеммет билеммет ейебит долгуя веребит радио байдақпыт радио тыллақпыт. Өссі бір қоғаны не бар саңарар жүкүскө денне. Онтота бии кинге киллере хотору ден. Итиме эми кинге халбатын де. Сонун болдум ден. Кини тугунун кырылдасы кепсир боллакка манна бу архивтерге хажанжы болабыт беги. Билеби түксі архивтерге хөлден оны бияха бары хоогам радиогам 6 сыллаккам балаган эң бастыгы күнүгер кийиппит. Константин Захарович баттабыт, Оксана Гаврил Тихоновлар бут. Аны чугейден ол кемнем Николай Алексеевич Кондаков камыдер көрүдүлөргө бары рябчы, бар хурьятчылар Лопатин, Иван Лопатин, политический редакция, бир бар соқ корреспонденем. Колобур нахалбахтатинник оннан ити хама ахыллыбыт үтчат онна спорт редакцияларын то есть редактором Михаил Николаев үлелен хем сорма солламыт эдер кихи эме бир көстер биллер болан ихен соқ болан халар боллады. Олар күтті бестенге бир көрдөргө камын кени ол эйгени наха чуйдыгылымны булукта оны наха семей болан кени көрдө кытытна стененен наха чуйда камарын тоқкан саналах болар үчүгейден бастыгы кениге фигер биһен тоосыллах этеде биһен тоосыллах хурубутун биһиге агын турабыт. Онно аргый наллан камын истегене Кондаков такан келер наха чугейде логот энниге жаһаджара биһи билигин каддарити Кондаковнан кен туттабыт Кондаковка мактанабыт кени бу хебеске хөйүзгер ое болбута көстөн келбитигер оннан төлө көркемге холобур маннык ат берилибите кенини эрибите мускубите боло бар онтон да кени ханата түһен жибут булан сөп кени кимеха да кепсәбет ол үйрүтүн холобур үйрер болла ки тохар тексибетен ол гана мер кепсәбет билибетинен келбетанен манны кени туохтен бу кендигер мен хурьен хебин тоje да кабу бем лично көрдөн бу документтар бун маны бие муньябыт лелен хен кини хеддегерем сурнаңыстар келер барар улук келбит барбыт көстүн келеллер көстөллөр бараллар кепсиллер хурьяллар улуктук бисиги токтон олор баттыртан кени өйө санаты хуллан калыртан оннан диете уота били усалданга барыттан ханата түһен кыдар желебит кийден багара эбит оны болла манна хайбылыны көрүлбүт усайбылыны көрүлбүтүгөр боллан эмменне мен жөдүгилитне бутигратан бу или саңарын сурубута хачуманна түспете мигин үс биричиненен бахалыста көңүллән дебит бастагы биричинете боллагына квартира бирек курдук болан баран квартира бербетигин мен оголордоокпун кергеннакын онна аяр үлебер наха надалах болот эден кини айын сүрүөн наха багарарбит олог эбдеттен оло беринилах онну каналаган ол ен кини чумпуту кыджан быстене кытытынан бейтин суолунан кимяка демейдебекке кимтен демейдепекке бейтин өйүнөн сынаатынан сылжан ситиспит колугур аата суола олого оголоро жоне сергете барта ол кин бейтин семей майгытына сигилитинен ол ен бу манна хурбут иккигинен боллаганан анын мен же ахыгырверинен каалбыппын диен Александра Константиновна же ахыгырверинен каалбыппын манна мен колустойбун кыйын ахабаппын себеппин били гайжыбын дуробия бар огустарабын диен сурубут ол мен хуруйокпун багарабын аякпын багарабын меха манны тын условия нада диен сурубут онон дуробиям мелтөтө диен онон мен булебиттен ураябын учуталгы барабын дияктабыт бу тугугар моннаттон оголорун атын сүрүбү манны оголордоокпун диен онна ирибаттан салалтаган Гаврий Павлович Тихоновка бербит итигинен кенем 1906 сыллаккан абалаган эгер үлага кирер
литературный редакцияға, онна тоқсунига ураяр. Олаға ғаяқ кәмге кені тоқ бар күнді жоны кәлі бары қайдақ құрды бұра декомитекка алтонысыларға сәргәқті күлелән хеллерін бұл промышленный сайдан әркеме алмаспыт, чоқпыт, олихин бұл кенетік кәндікелін сүрер боллаға де. Әметі редакция тәрілер бүттенеген бұғылағы раската, әме политизированна қоғанда боллаға де, экономикасы ғаннаға ген. Үті күрді күлелән аспыт, ондаттан бейрет яқтын бағарабын тенде сыға ұрылығы бұғылаға екөннері құтын сөп тоққа бар етем. Әлбәқті көрелі директорынан түрдің сәтті түрдің тоғысыллаққа бөлуге радио өлелі жүбіті. Директор болбаттақ кені дикторынан өлелі кейлер. Оның уполномоченныйынан ол кемге Иван Васильевич Павлов бар. Бұла мочынай. Тоқты кәлбіт бар, бүт кәпсәбіт, тоқты. Bir хүкінді тоқтан тұрбат, ол күтулар хаңалақ хеңеләк бұла мочынай бары бит, оны кені. Бәйті диктор бұғытынан оны кені хонунларын кені ағар бұла радияға. Аны илі баттағаны хуақ сонын бұлырғыдан, біліңе дағанын ағылы бат. Олығын бұлағаны кені районна комитетке тиен илі баттатан, оны тоқ бар, жонларын көрсен келері бит. Аны жон бар бұла месіміктік тұттан ки, бұға да кейбеті бит, айниспатты бит. Мен бұда радияттан келім, иліті баттан, егінден ұла хаңарбат бит. Наға семәдік тұрар бит, қахан тақсалары болу еден. Онтығыты неме бұл, Убайдабы бірақсаттарден эссетігер наға чүгейді күріз бұд. Оның қайда құрды кені бұл бүліттен келін өріққа кейбітін, онына келін еме радиатор төннен келбітін кепсір. Бұл орылын радиатор елен бірінден. Онықты мұнын тариян ағылары болуын сұруятчылар, сояттар бәлері. Мен білербіне кені мияқын хачу бір иллер декірген тыны ден кенігебін бәліқтияғым дебіте. Ол кенеген болланы туақтен. Кені илин омуқтарға, илин қайысқаға бір қардығыны оңыр бұд тұнны поэт болар боллады. Илинні сұруятчылар тылбастабы Қытай, Керейдері қолыбыр тылбастыз, айымнеларын тылбастабы, бір бастықына тылбастабы. Поэт болар, он туғатын наға чөйді туған үретті, кені бәйті. Оннан нұтчам сұруятчыларын қоғандырын еме тылбастабытын бәкке астына тоқтыр сақалы саңарттым бен үйеререте. Оныттым білеген оғыларға қанны бағарар кейім аға еден сөп Пушкинтан сағалан кені бүгінгі үлелі хиджар поэттарға тие оны тылбастабыт. Ити күрдік неметін тұрар, итіне наға бағарбыт тоқтар бұн барбын жоңна әрге тексерем ден. Аны доғыр бұ, чүмпутылар ден темістің кемеметін не кәпсире болуғынан бірін, әме бір істің ехірек қоғандырын бәйтін ағачыларғар анабытын тұғынан өте бігет радио қам түмене етіне ұлан тұғанабыт. Onun maqtanna mete бүгүнгү этерилдибит Линда Николаевна көрсүгүгө ыңыран бу радиога үлелен кини бу радио кендеттен үсө бу Москвага ин бир хартади бастыкы төрдүс Шүбә мұняқтыры сүріячылы кеннерігер, онны баранти Алжа Сулейменовайын көрсен, онны әрчімерен, онны кені қайдағыр әлбақ жоңғы хәджан бігі қолырып бұтығар хәджан бағар онтын сән елен біті болу кені қайдар най бәте бүгін олар бақ олайым аяр кеге. Туғары кені қаттыл, саңа тыл кейрен, сібеге салдың кейрен нады болу, олейін радиоға лөләбіті, ғаяқта кәмі лөләбіті кенеға көмі бол бұта болу аярдар демін этияхын бағарабын, он Александр Касахина мақтал, нәжуді кәпсеттер етекіне, оны қолаты оқылан наға өралар бат әтім мен оғыларын тұғынан, үләттен, айымлетін тұғынан, оны кей келген наға өрер еті. Кені білетім, туғар өрері, кухняға мен олар оғын, ләлер кабинетін кухняға еміріп күдетін ақтар боллады. Кухняға олар оғын, өсін урок ағашылар күтті бұлжасыған, Бүлдесәбіт мен бастықынан кейдімді анағын барына тәптірі баралар де, ол оларын сылайдақына радиоғын қолбу бүнген. Олын радиоға түн қолбуан етем әлбәқ ұрығыттары, композитордары күтті қолы білсер боллаға де, онда чей көттен сылай чейбін әбінде.
Şöyle bir doktor. Onun büyük hepsi bu bihigi jogos istinik sanır diyabetiger naha kini is egetin arayan istinik hepsi tiyak pidyahanıbın ondan bu aktılar barıtam kadar olukka kiriyaktıra kinige de bulan taksıktıra beri de buluqtırın söp var bu mannel bak sürüyaçılar bağlar kinler emi kıbıtan kuhandı kepsen de yaktırın söp ondan nauşnege ne var bete vahanstak ya bulan taksıklar daklar ben bir görevle kene onun için maktanabın barıgıtıgar bugün gelen bu kürsühünü teribik getirdi. Onlar yapmayı bilen durar kompozitörleri ünlüleri kıta öpsa altılar. O inyeğinin o altığı hangattan sana, yeni hangattan sana oranı türeten ispit bulaklar. Bilgin biri videonun Erabdetin Afanasieva Adamova Italina Sayışına yıkıp Митрофанович Sorunu Mollana Atman Operanına Балет Государственный театр артыга Россия народная артистката Саха Республикатын народная артистката истекайын. 1996 театр газелистаны үйлеттіктілері беруде күн лағама конверта сұрыптық бұд. Араяс бұдым Михаил Алексеевич Тимофеевтің келбігінде. Сұрыпта оны қастамыны анадыны бұдайды. Олымны кенемейген радионың ұрығын естен баран кәлеттен меқі сұртысылығы сұрын бұдайды. Онтын алды бесіген қастыда меқі ғұры көріп бұда жайдақ бай меқі ұлымадақ Герман Комарков музыкатыгар ұлымадақ әлемінің оталарымен бұда. Онтын жа телефонына кепсіктер болып бұд. Онтын кемерға дедігер сылжан Александр Пацатина на сала сөйттәқ жейдінен чәйді кені поэзияның туынан кепсіктен ұрылары ұрытар болып бұд. Мен кені мияқы біле ұрақтың көрелігіндені наға қорқықтан наға қорысты көрелігіндегі мен болағана ұрыт санаторийда ғылтан бейін кәгеннен ұлы бесігітім оны көрсібекке жеркемдігер ұлғананын кені қабыл бұтығыметінде. Онтыдан болағана долғын үстел бұты көрілік. Бірағайды ғыры көтті көрілігіндегі. Оны мен қатар әдерген әмекестеріндегі бір құтылып қалуындегі бір тегер белдейді. Онтын Рай механаға жүймені әмея айты еқаде Герман Комаркованан еқа ұлы деген. Ол ғана кене Нижний Новгородқа үсігітін ағады, өлігінен ол сұрып өпті әкіледі. Ол бұда. Ол ұрытын меқа бәйті бейтін ретінен освещает линии Адамова ден сөйен механуды өтін наға жүйдік. Бір бұда наға өтін ағады. Оны Оғанын Алексеевичтен өттің тұқтығынан поэзия тоғады берге байытқа тұғынан болағына байыттар қоғандар барды түгәкті қолайтшы. Тұқтығынан бұл хүрген хүрбүкпіні деліме өтік көрді даманы Уже веритен баран дилабытым оны кені тоқтен олар бұда өтік көрге өйттіңа де. Оны бола ұйттаңа ден тоқтығынан батуғыр тақтары береттер кені ұйттаңа ден ағас бұдан тұрар. Ұйттаңа ден өт өйінің өмей бүт. Өйттен әппіде. Ондан испағанын бардың меха жөй батып сағалан ардан кепсәлді, ондан осы метеліні толдамын коморстартарын бардыр. Олар болғытым көргейдің. Ондай болу хамы бүдеге кірді болды, Герман Комарков. Ондан уже наға жөйтікті оқтыған бұрылды келді сөбе аларын. Онына
Oraların en büyüdüğünden maaşı dediğim yaka. O kendilerine oraların bitti oraların mertan bitti oraların yöretten bildiğin disko sadeceğim sanat sanayi orkestrasının Nikolay Petrov dirijördü. Onun min kimler yaka maaşı da kalkan bir oraların birlikten devam edip tuttum daha da koyalım. Onunla kendiklerim diyelim anlık ütüye anlık Allah'ın canları kıttı. Eder oğluna bu bağımsızlığın kahramanlık hareketlikin eğitim dağını bırakırım. Daha şüttü kini beytin anatın aldığın bir biditten daha da uygun gelmeni de olumlu. Daha görebin ona kendikten. Олус возготулах истин ахтыбалла билгин тыл барар саргыланы савишна Адамовага. Саха Республикатын культуратын үтүлө аныгиде 12 сыллаатан Михаил Тимофеев соғыстан сұраспытын ден өрені комуруунун кини комуяндаабыт. Bütün gün boluqdan gündü. Abi bana bir kürdürer gına. Ki burumna haykalini sayışna kündürer diye bir tekniğine arıyısı ha. Hangar bir de pinden dana diyen töttürütün bulut bığınan tıgar dan diyen sığırılak diyen onu biliyor ağam burumuz. Ondan dana diyen bulanı ras kallağına tıksırdık. Diyen onu. Dan onu denediler denetepiten onu vakit evin bu var. Киньяха bir ütüyükün bu Mikhail Елисеевич Потулхан камбера. Bu manlı bollağına bu vakatçı biraz kumağı bu koçta bu takan Ванна манна bu Герман Комараков тихак рытын в Италии Адамовой посвящается самыми добрыми пожеланиями творческих успехов. Герман Комараков Хана Сурюбыды Тыккерге ыйдыңа ден ырытыл bu var. Сеп, onu tahanan bileke бахтык сурук сурису бупот, сурук сурюбыда ден. Bu suruktara bu var. Onu kolbara muzey kopyalarını lıxatın. Sep aspıkka muzey muziki barkın kopyalarını mel buttara arxivka. Onu bulağına bu manna qaldım. Onu tahanan bulağına kini min Aytalina bastan bisser. Ondan min Aytalina'nın nöngölen iki kini 96 hıllaqa bisser. Min bulağına 99 hıllaqa nörüngürütten köhön kelem baran mınca kelini kıtıremye 60 buknan barabıt. İki tehinci hette hıllaqa kini hette 15 sıllah hübileyen körse hata batar bındağını baratın bu melodistleri kıtırülüler bolanmın. Kini ırıları gar sorulu but ırılar ıyımlıkların ağır butun sep. Onu balamanda diye vay güverlik bir daha ondan bir bibliograflar karambaranlar manna toçkansız bıkkın onda toğun hız bıkkın diye bir toğunan baran bu ambastıkı ırıların komuyan tahar bu karaki ıtız sağa kimiga olar bu menoromlatım sağa ondan ağır sağın tolur ibileger varağın bibliotekattan eriyenler bahalsta manı tuttabıt to ikisten taharabıt to onu bitim taharın sıhhatın kalkıtın batın to profesyonallar ola hayda hatırgıtnan oğrun taharın diye bitim onunla ebi ırı sorullu buttarın killer bittere onu ben ola ıtıspar tuta lektin ıdaq biten barı ıpatıktara okuduk. Bu bollağına kitihince 12 hıllaq süser egzemplarından taksabıta. Ki bu toruyalar kas körbü tam injeriyer dalı tutullu bu bollağına bu solustan soraspıtın diyen atalı kadar kendine barda
Сулуста каллам, ыйдаңа, хаданаха романтичный кинде кохоннор онна бейте месүрдэх чарас романтичный бадуалах. Это Михаил Алексеевич. Оны бу менде детер бит күнеме чеддиларым бут. Бура көрөр харгы. Өнүрү келбакча бу манны туакта. Әлбәхт ноталар баллар дейте. Хорохторун кене рукапыгына хәдермеле дистер. Манны бачай буту ноталара. Оны барытын ыл дейте. Аха, онтон буллаганы ылаңын көрөңүн вапсай манны уранихта тахар дер. Мен жабар бутум оны. Онны буллагына бу ураникка Герман Комараков отут 9 ырыта кийди. Отут 9 ырыта барыта кийди. Onu tahanan bu ayta tuğu kepsidi diskan hullahajar. O diskaga bulanı kini hürbaltarıtın. Bu diska bulanı hoğutağın taksıbat. Bilüler istebikip bolu, muzikalini kestinin hullar, bilgin anı duyağa, bileşkağıtın kolban barın bilüge kelbeketin jokuskaytan ayından kelbeketin bilbekke halıqıt. O kurdu kiniyaha. Кинени тыннагыр улбу, кини передачалара, радио передача, оны таханан боллагына туақтар, оны бір сүрбалта айталина ырата барта кирияға, оны таханан опера, эстрада, оны мелодистырлабыт ырылара барта кирер, әме білген білімдені хеджер, так, онна туқ керерім. Онна білем, Бүлі улуғын бағылықтара, нехелектер бағылықтара бары қоған беремен ақтардым, бары ағын ұттылар, улахан мақталбын тердебен оннағыр Сергей Николаевич ақты әпті. Олайын болағына сүрден тірейіні болуға бұ үйеғаты бейдері тақстар кес. Улахан маны флешкары, онын нахал баг байды. Бұ маны ұлақытына еге Михаил Елисеевич ұрыларын, тойуқтарын, қоғанларын барытын аяңнан ен истяхтык буллайды хеп те онна кепсәннәрен кине тугунан радио передачалары еген бартын угары хиҗабыт. Так, онтан буллаганы кинене тылбашыт быгытнан сырдатты, тылбашыт быгытнан эме бу кесе мехырдатар, кине Пушкин онна Лермонтов Толбастарын Саха театр, онна Үйнер көлөне театрын бүлүттен түрүттә эре артистларга береммен ахтарды. Ахтылар. Так, онтан Евгений Евтушенко бүлүү мората ден каханын Алексей Павлов бейте эме ахта. Так, Антон Болонючча театрын артистларын эме кабанылы ханада. Кини каханын нюччалы Толбастарын нючча театры ахта. Эме олық сүрдәқ интерегіней, очи дом денкенеге теттенілан. Аны тұран балана радиоспектакльлер. Кирилл Семенов ақпыт поэмалары барды кейді, кепсәнлері кейді, те снайпера кейді. Онына кені қоғанларынан бәйті оңыр бұд режиссердан бәйті ақпыт әме бір-біріті кейді жүхүйіті. Онтын аныс ден. Мен эме тоғара сколға едім еті кенегені алтон те қасыллаға тағыста дейтін өнден. Алтон беске дейіп, оны мен боланы қағыз қала себетін болылар. Оны қадыр мұнды темна розовая өндіғ қарар банды кен аныстен сұрықта. Оны ағам бараны та-да-да, ол білі күйі солығын ағамын. Сөғалин аныстен айымнетін қаян бағаны қанны қара народный театрға қақтырықпын сөптеммен. Білі народный театры бет-біті мұны қылывата, олығын қатас народный театры білеген радияға специально ұғыллары хеджер. Оны қотыры ме радионен істеққай, оны бұл кескеме керер. Так, оны туы келдерді біте. Композитордар сурыбыт ырыларын бартын келер. Этикац, Аркадий Самойлов, Герман Комараков, атын ырыгыттар ылыларын бартын келер хататып сеп. Оны тағынан мелодистар. Мелодистар боллағаны урок аян баран билеген онтукаған саңардан ыллай дейдбін орықтар ырқаттылар. Олин, к сожалению, хорок ырылара әменді кербәкка халыты бәйлер кехегектері диянығын. Аға кеге, мен әппетін 5 сыл болғандары дебекадылы. Оны, к сожалению, қаддары жон өйдәбәт едет. Үйетети үйлете, бұл сүрдәқ ғырақанын онына кеге жанығын жарықтаннаған әрі. Бу үететигаттан Михаил Елисеевич айымнетін болбаққа бейлерін еме кенені кітірі тәнне үететер боллақтары деп. Кені тұғынан бола мен манна Кири тылығар Галина Алексеева өсі тыннағар көңіл ұламын
Кенне тугунан бу кири тылыгар суруй бутун киллер битим, ырганне кеннегер, ону таханан бәям эме туга хангырбын эме сурьян киллер битим. Тагыти музыкальный кес тугунан онна улахан макталбын терден Сергей Николаевичка бағал сәтердәрин хаһам бағара тоқ барыта үптен хатчыттан тутулуктақ, онна бүлі улуға бейхан бұрығынан хатчыттан төлүбіт ебіттере, аны үйеріні күті кетехебит, оны тағанан боллағына аңар сумматын әме қолыбыра нәхелектер қайдары кынан қайырғы дебіті олар бұ, сүрдәк сүнкен үліләк, үйеләк үлі жоңы әргеға тарған әті дейхандығын. Бұл кеске оны кейді Бароғын библиотекатын үләті онына учуталлара ақтарда, оны тағын кіргіда эсколата. Әме айымнетін ақтарда, оны мен мандық теммен цикыллабытым. Осколы тұғынан көрілі бұд, қоғамлары бартын осколы олғар ол кіргіда эсколата ақтам. Бароғын боллағына жия кергенен тұғынан. Нағал бұл қоғамна. Кергенигер, оғылырыгар, сенлеригер, аймақтарыгар, ол қоғамлары бартын мұнямын әме бір бұлы қоңырамын, оны бароғын библиотеката ағарсы. Онтан сәргелек тұғынан қоғаны тоқталбақ. Оны бұла бартын сәргелек оны сайсары тұғынан бұл сұрылы қоғамлары бартын әме қомыян бір бұлы қоңырамын, сәргелекский агни, Алексей Константиновка береммен студенттер, оны ағамдар спектакль көрдік оңыра хеджалар, әме жүхүйі бүрдән тірегені бұл. Орен бұл массынаға қолбан аяннан егер кеге тоқ бар қайысқа бардың үләбетін сырдатар музыкальный кес болуға. Мен банда болуына тұғынан бітір әрі қынадың. Кенені бандық түнедеу барды. Рығыт байет, оны ұры құттақ байеттен да. Кенені болуғана бұл манна сурьяллар ұры құттақ байеттен. Сурьяллар онна хүрдәған қадары ұрыларығар наха білеки айталыны кәсәрдің күрді қас бірді тылын ұлылырғар ұрығыттары күтірі өлеспет ұрылар қадары наха атында кейілдерлер. Үтік көлге даңайден бела бейе үтік көл күрді бастан олымы күтсе, онтыға бұл пары үтік көл санаторий. Оны кеге Александраны күтірі етті, жан жарбаян біле үләдейлерін, ең ақтан қайда қарамандық сурый бұд. Онтан ити рақтан ұлырырымден бейе ағана қайдарым анық легенда бар еді. Оғы түхен өлбет күгін. Істер етейті қадары ағыян манық бері құстон қамы қайдан ұлыр үйін денсе, ол ең итираны бастан айталыны тебіле доғырын сүт әдбет. Кегер ратын күрдік ұллабытын кенер айден олық қасырда ұтта часқа біле хаңарар жүкускай, дентенала істерік болады. Олем қасырдан консыры, оны хаңар рығыттары барыларын білер еті. Хамы жіктіте ден. Болбана туғынан қораққа хыджар жонлар бә опера театры, аяқты хыджар жонлар, конечно, әдер тақсан әрер рығыттары мүнче ола қарбақтағаппын, хотчы білбәттері болу демін. Ханыбын, онны кені істен бұ әдер кейхеға бәйті ұлан, бұрыны манны қылла, бұрыны манны қылла, бұ қоғаныз қоғанатын ден құру кетіннік анализтер еті. Ұлырын сәп, ол ең қаз бейдер атын әмекіннік ұлыр. Манда болы тоқтен ұрықпы. Кені ұрыны болағаны кейдетер ден. Мана ақты бұттар еті, онны болағына тоқтен ұры бұты. Мана ағым әп, Михаил Тимофеев ұры құттақ байет. Кені күрдік ұрыны кейдетен, үрдіктік тұтан үлже сылжар байет ағаяқ. Ол аңардас ұрыға анабыл қоғанларын ұлан көрдіқіні көстер. Ұрыға мақтал. Ұры, кыз ұрыата, ұры бұстыта, ұрыны еттім, ұры аян арғыға, онда да тын енік бара тұрар, аңардас ұрыға анаммыт кені қоғамлыра. Ұры солтатын кегеға жайыр күстәғын, айыларттан айдарылағын, білер әрі болан маннық тыллары әтенердіға. Қоғамның бітерем оны. Кегелі ұры, кегетәғар кере. Кехитәғар әрел, кехитәғар саннер, кехитәғар күстәғ. Бұқа ол ехім болу, таптабытым ұрғаны кехитәғар ордық. Оларом, сен сұджем әті соғатығын, оттың күні дор орын саатбақ.
Таптабы чақтарбын таңнарарым, омнарым, оттон кени ырыларын таңнар батаңы, таңнар бұтым суға. Ден. Бу қоғамдарынан бәме кири тұғын бітер бітім. Ол күрдік қолыбыра наға чөяқтын еке стелорабын радияғын өлі әбітегер еме. Радиянан өлі әп болан кеге аңатын қадар біле сыз тылына аңар бұты. Онында кене интонациятынан істереді. Интонацияден ұрпыты қақыларға қадары мен барды. Қадары күғір бұт өргеммет, қадары қос саңылақ. Әте бір етейіні қайдық бағара интонацияна әтеқ концепті. Ол күрді кене ме қоғанларын интонациятын табатық тұттан үрігіттары наған бақ ана бұл қоғанларда. Ана ме бары білен олар бұд. Ол ана бұл, ана тұран ана бұл қоғанларын мұн бір бұл оғанғар бұтымсы. Оны кім дағаны қайдары ағын бағын бата дей. Еммен бұл бағар кемері ағын бағаран мен бұл әдер сүриятчыларға ақтарықтың бар бұдымсы. Мен Даниловқа намыд, Чингис Айтматовқа да, нұры кәлбі қоғандақти бұд да енді. Оны бұла қайдары бұл сүйірбеттің таққа қоғаным қайдары кес, білі музыкальный кес бар келім әргінна демін наға долбуя жабын. Әдер сүриятчылар қайдары хәңер бәкілер, тоғы әрі. Онна бағар манна кемері мен ағықпын бағарабын диркеге. Ана бұл қоғандарын қайдары мұстаммыд, әме ұстаммыд, хуриятчыларға анабыт қоғандарын ағаммыд бұл манна өйеті тияққа әп. Оны бағалыста әме меха тақсарын кем аған бұл наға чөй қоғандар айды. Бақпал, наға чөй беруге барады. Sayışna güdde olağan kengalağına güleni uğrayacak gittim. Ona stiliyatık tütteni diyanımın. Otan ederdeki koğanatlarga bu Valentina Grigorevna elitini yer vallahi. Köye tutarcağla tabulokta. Kineka studentler bağırlar. Eder huriyatçılar delbek buloklara. Ona mende olağan problema oğa bulu diyanımın. Bilgin men kızı bir yakın bağırabın bu Platon Alexeyevich Olenskay adnan literatурный музей директорыгер Саха народный хурiyatчылар Николай Алексеевич Ульяновка. Yakınlar mesela çünkü bir dönem aktı min elde bilen min şöyle literaturaga kiye minnetten o nesıllarga o nesıllarga daha doğru hüyla olahan üyeleri kini üyelerdi. Kini üyelerine diyen bu literaturaga sana kiren eder canı sığmaydahan kimler kohanların ürüktü inen doğan kimleri veretiği poeziya tıl kulturatıgar veretiği eder. Min setuan Tütsüllah'a amastan diyecektim ki сразу тугахатан Семен Петровичка нар жетигер дасетигер селлер оға болбутум иннеңинен мен туараттан көрөр этим тоғы детака мен поэт болбатакпын мен прозаикпын иннеңинен беге мен гатчаманны калтаспатагым токен хат бактык кини тугунан Семен Петровичтан онна урсулнаактан деген истерекин. Тоға детакка жоғыл сағана билеген литературны еген тоғаны дүйін жоңға ғанатаққа санаттаққа ол сағана поэзия буумат яғни бұлытынмалаттаққа. Наға әлбәқ онна ол әлбәқ бұйығар жоғылдақтағаны Canlar ovak kalkalı andan toxtamına ovak poeziyaga kilitler. Onda ol bu yer конечно da bilden durar. Arağını barbalar ede.
onu iti kihi suri butun ağar da kalak diyorlar. Min bu bilginin emiye biyaka eder suri yaşar munyaktara bola durar. Bola neler onda da Natalya Banu'na oham boğana aldı polistaktar. Miyaka olana emiye umsirallar bu sınava tarih. Onu kihi kayda khanılı khatamın prozaik bolan protagonista. Min prozaik pa koharı bizbek bildiğin. İnneğinden nottan al koharı bilet cennet Natalya Banu'nun akta kıtanak diyorlar. Ki onun ağar o ağamların ingen toğun onu sınırlı naha yarakan diyorlar. Olukçu yarakan diyorlar. Ota proje onna kovatakka onuna tögül sürdür kucağına. Onda sıyhata kaçta haller kas istrangisaga settesi sıyhalak ontuğda kaçta haller ota is kohana elbak sıyhalak olanı is kohana demiyorluk var. İnneğinen bu poeziyanı sığırlağın diyen bir samay yarakan üledi hanımın. O üleni bu Mikhail Tümöp'e pasti soğutuğun keriyete kürcen kelbide. Doğu dedekka kini yakın nahati gayrete Semen Petrovich. Nahati gayrete onu minşe cenabı. Ondan bastan kapsir Misha geldi bu tengin dan tetuara kapsir ondan da bir de masınından betin bolgatlan kanlara vardı bu ona kinyat daşalara sırıttı bu ona jetiyen daşalara kiren ona daha yöre köten Saint Petrovich kasubita ona da Tugure kapsetler buhila, otta kapsetiler nar poeziya tuhunan. Ona bu edebler tustarna. Olsa ona kasiyete diyen edebler çeşit diyen dağına ona kastağına. Ona kastağına çeşit ol bir çeşit dağına kasta dağına taktı da buhila ağata. Onun arahına ilk görümüne bir dağına ona tustuğundan kendine de kurduk. Olgunan bana opsaymanlık suğlak kurduk. Takımda. Ol çeşir tuğta diye bitiren bu çeşirten bu sakal literaturatın şiş yolu taksıbıttara olarak melcağa soğuk. İnneğinden onunla bollağına hamay bütehek avtoritet Mikhail Tümöp'e. Hamay kini. Kini lan olak büteheler siyen kebiher kemere. Evet, sağmay bütehler kimere ebikiler verirdi. Onu da ursun bari ballar ursun daha şeyde kepsek tağı kalla min ballarını nar semen danilak neye kendini isteredin. Onun bilgin bu olanlarda maya naha sallabın. Naha yarakan naha elbak üleler kihebit. Bu karıla ki kohanın ağırdı. Ona min ödevet ki hani yapar o poeziyaları dem ükse cevabı yola böyle. Ki hatan doktor diyor. Yani kohan takıbat da kohanları böyle. Dihanımın bilinge denir. O da ama min bahar sigarım var. Nasallar diyorlar. Poeziyanı ağır gönderir. Ona ikini sığınalıyor. Naha ustuk diyorlar. Ketek diyorlar. Onu vardım den Mikhail Barakkan olak sügen kelbide. Ona Semen Petrovich nar eterete bu Misha değil. Misha Barakkan bu yarhak olan Petrovich mestak olan bu nehide yaptı. Ondan baran Mikhail Tümöp'e cemaat ki Betin körünlere bak bolan bir aydege bak bolan ona rejimin ingin tutuhara ingin bet bolan ya yine üretim Moğol ulak toluru jallah oluğu
Olaran barda diyanı. Ona bu bugün kine atın attı kine çeşitli olarak canlarda bu kabara getigar etiyatın barabın bu yıkıltın ve sakal literatüratın bir çağkay suha ona kelgetiydi. Bilgin min bir dayılarındaki görevin bilen turar haya bağırar hürriyatçı, bayet, vakın atıp bitti oğlum, atıp soğukluğun oğlum. Yine bir türevit tölbetin toyar, tefsir, takdir, ona kinini o türevit tölbetiger öğreti tanlar. Ottun Hayri Seviç bu Allah'ın hospitoloğa üleleri tülete ürdüktük senarından turar. İnanın dünyada kanında umuluğa oldayım bu kulun tutar iğar karataya örüdü yaratman toskun rotayın nitin deytiger Rusya'nın otların kulturaların nihilestiyelerin bilümünün sahası sarsıçsıları garanan Saha Respublika'nın narodna payata saha sır kulturatın töle olumide Ayımskayatның премия лауреата, бөлі ұлығын кіргіда инелеген бачоттағы вақтаға Михаил Исеевич Тимофеев саха поэзиятын каталога өрәбіті тауған сылғарынан соғыстан сұраспытын ден аттақ төлбәлер иккадыларғар үрі қоған күлға болған аспыт. Білген тілі береріп бір дәйділақтарға үрі Спиридонов Николай Михайлович Барда, Цеманон Рабыт, Михаил Тимофеев, Толларгар, Алексей Калининская мелодия, тагар, Терит Дойдун, Балагон. Сегодня мы временно продают Михаил Тимофеев, он я помогал, проводить такое чего сам аймам было, таим, кине Михаил Алексеевич ниеті мен эхем биге төрәбіттір. Чуға саймақтығын, урут кені төрәбішерден модут болар, білу орайонын модут эхелеге төрәбіттір, құты бірдеде, онтан көхінлер бұрған сері болықта модут. Оны әлбәқ Михаил Тимофеев аймақтары қаратаяптар ден ниетінен аймақтары қорған аңара, ұлған аңара да болуы, онтан атын аңара болғаны майсаттар ден аны Михаил Тимофеев ағатынан, дәрігейінен әме бартықын аймақтары. Онына Чуғасытай мұғышу денеті кәбәйі ұғығар әме қаратаяптар, әлбәқтер. Оны мен манда Ben intiriye gelmenin törükçülük öptüm. Onunla olana törükçülük olan anını öptüm. Kartay kabırılda denkehi amayca bildet okudalı bir kırklar asıptır. Ondan keditten türevit kaparal bay diyen. O kaparal baydan mega bahçe diyen. O mega bahçetten çırbağı uyban diyen. O çırbağı uybandan Törəbitlər Çırbağı Bankan törəbitlər də kim min ehem zıqılay deyən ona o Mixail niyede maya bilge törəbitlər o mayattan emi bilge törəbitlər maya oğullar bu bilgi türevitleri, Mixail Timoфеев bilgi türevitleri, Emel Bahter, Kristofor diyen, Afanasi diyen, Taydarım, Konstantin diyen, olar Emel Olof Bahter, ondan men iyem bolğana o Nikolay Kriga bolar. Ondan o мен болғанын Николай Сиеневен окинада болғанын деймін. Она никке чубаса мақты болған. Олардың киненотол проект бұзықтан істен баға болған. Олардың бәдебелер болған бестиспедетевет. Олай мақты да болған бұл бестиспедетевет. Онтан кәмен бұрған юбилей болды. Сүйісі бар. Оны ханамын де
хайдара ира айбуки ира борогнан ира айдарбуки хиден Алексей Калининский товарищем Гурьевга мелодии на госпиталь там погано собственно аудита он к мне говорит да тайбар тия кордон говорим жетиге тиемме госпиталь погано гурьева да борогон туган де онна хабилен погано сурупта онна погано Алексей Калининский ирегулин бута билген борогон нехеген өрөгө жүрөтө болгон тенде улгана хачар. Тенде жантуран ол эле иштергилер. Николай Михайлович, билгенде бұл бәлігін өргі ұналарын кәнеттен тыл барамын менеген бағылығын сол бұячтығар Айталина Афанасьевна Полтавская. Үте көннен бұл үйрілек толақтырға. Минуттан бұл тоғы модут нехилегер түрәбит кеңин бу боргон нехилеге жийкетин кырытып кепсәнинген. Тәнче 900 сыллахаттан бу союз өкүнен улханы коккостары бөдөрсүтүү тирәһиннәр барбыттары, хагаламыттары. Ол негеден модус нехилеге жийин боргон нехилегеттен билүүрүс умар кутугар анырык кере кең айгала хедге турбут уларбыттар. Onun olanın onunla hastanı kokkosta, tabii Stalin adnan, Победа adnan, onu örüspet bu bir yere borgon ilege gelip var. Bu sentrden arı çuvasya bitter, onu bana ilege gelip arıda arı şüphe yerler o örüsünler turar modut ilege, borgon ilege kobbuk gelip tence 901 sorttan bu modus ulaştırıcı borgon ilege kim apından kim oğlundan güvensiz bitti. Enyeğinden bilgen modut
бары борғонна келбиттер, онтон сорохтора боллағына кыргыдайна эме көспүттере битсе. Эти onun için horoktan mağaralar doğru nereye götürüyor ki borğon dilleri diye kırıp gitmek kesin. Onun da bir de dolapın solaya kuru mediterlerine taturada dokurduk diye oskola olarak ayıp ne kaman klas şastrayı dollar nehirleniğe bitterlemeler, ürüye koğum kürekterine nevcisin bola turallar. Onu bu iki dönünce 16 Allah'a Mikhail Kergen'e, Alexandra Konstantinovna borğon bir de dolaptırga borğon nehirlenin canavar sergediler diyen bu Mikhail Kergen'e doktorcılık malların, beytin kimgelerin, sorukların, granataların, maktal sorukların, ona doktora, soruyaçılar belakten, katalıkların ürünler, faktinaların belakten de. 19 bilim, buranın mecene bibliotekaga, pastayanla biskaka kurtulmanın uğran turalı tartın. Sonra Mikhail Premier Siguriyerçilere, dağını, onu ederken nedir cümlera, kuruk silcanlar, kengelerin ağallar, mustakatın görürler, onu bütün nöretin bir ergen görürler, iskola olur. Çünkü imanlık bayram tutu, ben şu bayat çocukların karta varlar. Onun imanlık çocuklara kıttılar ciddi, mağın aktallıkta kutu boğaçarın, bir doktoruna olak soğurlar, bir soğurlar. Onun Üyetiki bu manlık ulu kehillerden kuru köşkten durur. Oğlanlar olak köre biçallar. Bu naha toh soltalak gibi beni okulları eder. Kıpkıra müşermen de skola oğulları. Buraya bu bir de tulaklı da manlı ulu soruyatçı bağırır diyecek köre isteyecekler. Şimdi bir unuttum bu yüzeyde soğuk ulus tahunlar men rıh ohar kuraktırı ittiğimden belki kıttan atın sepetten kelenler utuk tahunlar aktır asta ini diyen turamın onunla menna ohar nahada şöyle aspatar bel Al-Lukmas Niyem İtitilen ilgiyer Allah'tan ön buasırıktan münnen ödlen veriyor. Sana tibet rağıttan sılanita sıcayar Al-Lukmas Niyem İtitilen ilgiyer sinne soğan sitten tuttar sinneyer siniste. Günten uytan yüz oğlan kökkö laban tuttaa. Al-Lukmas Niyem İtitilen ilgiyer Sılgın ınah niri sıtta sayılga çelgiyer. Kılavcımı kırıldaltan kıvhar sarıl temdiyen. Al-Lukmas Küreyen ayan sarın bektügüz. Ahtan saman öder tiyen. Özse büyüdüdüz. Acas çıgas acas kurduk. Ulan bunu ağladım. Hatta bugün bağların hakimi işte kabanı verildi. Bugün böyle bölümlerin bağlayan Alexandro Vasilyevich. Birbirinden Rasulullah Mutalivan'la, Mihayvan'la birbirine hareket ediyorlar. Eğitimde para getiren bu bilgiyi de cevaplı bir böyle şeymiştim. Büyük bir hareket olmasından birbirine nehirlerin canını sergedi.
Ona muhtaç altından tetik ardılığında. Bir taraf bulduk. Mekaniği şey moduk nehliye götürebildi. O moduk nehliye götürebildi. Ona bırakıp kardigar var. Ondan değil benim şu Türkiye'de kadar bazı iki nehliye götürebildiler. Mekaniği şey iki dolar buldu. Untuk mekaniği şey o saha modukka itu mereka kira sekolah mereka kira pada waktu itu nas kita mereka kelas terus mereka sekolah ki jauh ke sekolah kita waktu itu kelas tahu sekolah kita untuk terus kita ada dua satu itu mereka satu hama wilayah kalau itu tuh kelas ada kita orang itu kini mereka Kohan beli tidak dia itu kira beli kami nak taruhkan ini nanti kami beli modal tanja modal satu istilah orang ini bisa kami sering terus terhadap usul itu modal itu jangan saya betul udah sekolah ini terdiri baik kan hari sih kalian bukan ini ayamnya barang سخن وشاي كم بس بالدرجة داخل بيشيل الدرجة ونبدأ من الدرجة اللي بالترى بيجي نهديك تقول بيجي الشيء بيجي تطلع من برا سبعة كيف تطلع وده سوى نفس النبي وسكوله وده نهديك تعمل وجوس تهمل وهان كل راس بيشتغل على بري تطلع وده تبو بيترى هنا كنا تعليم البني بدو baik ciri terakhir untuk dihubungkan dengan motor orang temin kalau kerja itu kan kohan alam itu kerja kerja kemisti ansijal biar saya terbeli baru beli udah itu itu hal itu kita alhamdulillah barang barang ini jangan dikejauh atau mereka itu dikejauh entiti kodurun udah komustu jadi baik itu masyarakat bahwa kerja sebagai mereka sesuatu sekali sahabat sahabat jadi menurut itu juga itu hanya min asalnya kasih nama orang lain kalau di ini bu itu aja untuk sultan untuk sultan itu bisa juga usulnya udah tahu untuk kita lebih banyak mengenai kita cuma tahu soal kata kamu bukan beredar dia, namun terjadi istilah itu bu berita mana seperti itu kita baru tidak ada. Itu sekian bu kita cuma berhal kamu berbeda seri sebenarnya dia. Jadi makanya sih penting produk berbeda sih seri produk itu dia kini berubah terus. Anu bu aspek kita yang sudah bisa bu kemudian tentu tahta beli seri ya barang putih waktu itu beda seri pelan. Masih boleh selama masa bu kini etite muzakarnya ada beli tanah tentu kita cukup sekolah atau waktu Vladimir Kalpaskoy, Alhamdulillah.
Jamin Aku bisa laka Mikhail Yusevich Mika bu yukut tuwa jago kono mana bu tuwa jago ya bu ada orang yukutin kena yukutin waktu ya jaga beli atun ulus tu lagi waktu tak yukutah waktu atun ulus nanti jadi event menurut kajian udah menjauh negara kajian dengan atau tentang kajian taksi udah menjauh irwan ulahan ke kita juga tuh wanita ton kajian jauh kerja khas kerja turun menjadi sangat seperti apa pun mana aku irwan turun kalau Soros ya juga itu bila binti kan tua maka itu sebab kepikiran di buku tahu itu mana orang tu kan jangan syukur tuh kalau mana di bisa bab dia na betul kini paham orang cukup dari apa bubir bola na harum kucian irgan bola ono itu tuh Tawon na chin over yung itu isu kalin bo altawan biasa tu waktapan onno kan siapa yang mikir tambulan tahun onno waratan tuah yang kim ulur kim tuah tak hatan adanan itu orang marta tidak onton agam terus tuah motor jauh sekolah tiada bisa, kalau mereka inisiatif mereka suruh kurik bisa jauh suruh pun itu kerja membantu barat kalau tuah kia bisa, bo biar sekali biar lah semen kalau sekoi bolam berlah kia bisa, kalau jadi kalau bila itu kan nerga kiri tu kaya yang saya ingat yang dulu aja di perjalanan bu kemete, orang itu jejak dulu emir beraya larga pemadahar seolah miaka pututan hudam beli kalian hudam kalian maktaban tahu di cakap bu sangat ayat nerek dulu beda utara ikutnya pasti kita, wah kejut dulu tak payah tapi warna gurularan kahan dara tangan barata gurula di megatagar sesi kahan dara juga mana itu wasas ketulun pamoy kini gak hajara kini gak itu buat bicara kontak punya hajara waktu juga mana arah ayat itu mulai Mano beja berkindak bita kalah betul tuh, jadi mano kini kakak kerja tahun tahu apa teh, dorong subuh cerita dia balik teh, warna hari itu jadi beda, tuh tara orang yang laraga ini siapa ijah dia utang dia kemalan harus siapa warna awal asal siapa yang cek ini, atau mau kemahalan yang ini juga lah, kan dia, hari itu jadi ni lah, kan dia arah spesies hari kader tuaka ayat lamaran ayat tu lambut tu kaitak tu yang jadi arti makan, atau mau lah beli kakak lambut tu kaitak tu kan. Aku pindah ke Yemen tu kaitak kan. Bahawa harum kejadian itu Allah nama sarubun naktak salam buha. Jen itu ya, itu mana orang dulu itu, antam milikan dia beli taksilah dengan dan jeten halam dia tambah pun dengan dia terus dengan dan korocem वो वाला रहे बिचुआम दिहाने उन तंबेगर हजरा नावर को आनो वगैरह वाला रहता
Ondan bu sahkı tılgın bilgin ondan duyuyorum. On minağım bollağına iti tuğakkan netten ol böyle borağınğa kösbide bit. İnneğinden ol kim elisiyeviş mekayın tuğakka kırgıdayga gelbil var burada. Kini borağınğa ondan o böyle minağım emniye oturga hüdyaner gâbide onu kiyuruyor istediyen men oturga tahtavul dedim oğlak dedim armiyetten kendimete ini kan nonton bu ondan ola bu mekayitne bu ikka pahanı bu jallar onun yebi o kini gatam olan mono doraba suku cicara onu betul kegiatan juga ondan koro coba kini apa kini pahan dalam nonna hujjah ya
Ini kalian sama takutnya ini kasih sanatoria asli betul lah. Dia kadar anak betul tuak kita. Itu kasih betul istilahnya. Ona orang betul lah. Ona bagar aku tukun bagar ini ya kita baca aku untuk kerana ada. Kime ustaz juga katanya. Maka mengenai etena hadda onnotan bilgi alkışlıkçan emi bilevit ödüvüt Mikhail Alexeyevich Cekergenger oğulları orası olgundalar kihete bu bugün hattım terkeden oğullar Mikhail'ına kırağıttan kiniha anarık koğanıttan hatardan anarıktan bağırın ayıtka bir kayak kışam atahtırın bileneler atakka kiyildi, tullanan arağı eten küllerer, orantan turbakka satan aracını ütüpter, kıl oğul ıralarıktan, kılahaktan kekireter, o oran en vatanının, muhtemelen kendini görüyorlar. Dikkat bilen bu ayıtım halına hüdde, cükkür kini, inyanın kini, bağıtının kini, üretinin bu üstün, Tuhada bulanmak ibitlerin tuhada rüyaçı sonuna turası ortanın bugün gelir kamuyan onlardan izleyicileri tuttarlardan onları barkın karanını bayını sonra belki sürün katoran onlarda gen bilgi etiyat tutsaktık onlardan kini ağatan ayarlıyetin üyereter, cimciler onunla emniyetin dağına onun jarıktan arsanlar bilgin de var ayının sağlanlar 20 марта 22 года исполнилось 105 лет народному поэту Якутии Семену Петровичу Данилову. В статье Михаила Тимофеева «Имя поэта» есть такие строки. Оказывается, Семен Данилов когда-то воскликнул: «Родился я в 17 апреле, когда журчали первые ручьи, когда в полях проталины пестрели». Разрешите прочитать статью Михаила Тимофеева о Семене Петровиче Данилове с небольшими сокращениями. Статья написана в 1987 году как предисловие к одному из сборников Семена Данилова. Имя поэта. Семен Данилов в одном из последних стихотворений «Мое имя» писал: «Пробьет мой час, оставлю я подлунный мир и путь земной. Уйду, на имени скажу, живи-ка на земле родной. Позволю имени меня лишь до могилы проводить, и пусть вернется к вам, друзья, чтобы между вами жить. Пускай, как я на вас глядел, оно теперь глядит. Пускай, как я средь вас сидел, оно теперь сидит. Пусть спорит голосом моим с неправотой, друзья. Пусть помогает вам в трудах, как это делал я». И действительно, хотя он ушел от нас туда, откуда не возвращается, вот уже 9 лет тому назад, мы почти не чувствуем его отсутствия. Он всегда с нами он в наших трудах и борениях. Как будто он с нами и в наших печалях и радостях, иной раз даже о чем-то с нами спорит и корит. Судьба меня свела с ним в далеком, но памятном для меня 1960 году. Свела нас поэзия. Вскоре мы под его предводительством переводили на якутский язык моабитскую тетрадь Мусы Джалиля и издали отдельной книгой. В процессе работы над этой книгой мы хорошо познакомились. Знакомство переросло в дружбу. С тех пор до последних дней его жизни я постоянно ощущал его неподдельное обаяние, его пленительную улыбку, излучающую свет и душевную доброту. Конечно, иногда и познавал пронзительный холодок и испепеляющий жар голоса и взора. За четверть века почти во всех его книгах, что были изданы якутским книжным издательством, я был редактором, в том числе двухтомника, трехтомника его избранных произведений. Мы, якутские поэты, много переводили на якутский язык стихи русских, украинских, киргизских, казахских, монгольских, бурятских, тувинских, горно-алтайских поэтов малых народностей Севера, а вдвоем перевели на якутский язык и издали однотомник Расула Гамзата «Высокой звезды», сборник стихов Мустая Карима «Разговаривают реки», Кайсына Кулиева «Книга земли».
Также серьезно намеревались переводить сборники стихов Мирзо Турсунзаде, Давида Кугультинова, Алжаса Сулейменова. Семен Петрович говорил, что переводя на свой язык и будучи взаимно переведенными на другие языки, мы тем самым раздвигаем, расширяем границы якутской поэзии. В 1963 году с 4-го Всесоюзного совещания молодых писателей я привез маленькую книжечку с предисловием тогда еще молодого Альберта Лиханова. Она называлась «Молодость». Просмотрев этот сборник стихов молодых авторов Кировской области, подаренный делегатам совещания, Семен Петрович буквально загорелся. И вскоре мы издали первую кассету книжек стихов якутских молодых авторов «Чечир», «Поросль». Семен Данилов был истинным поэтом-лириком. Конечно, лирика ни в коем случае не затеняет, не заслоняет гражданственность, публицистичность, интернациональную суть его поэзии. Но он был прежде всего поэтом-лириком с большой буквы, вобравшим в себя весь богатый арсенал якутской устной и письменной поэзии. В этом году, в год памяти Пушкина, я начал переводить на якутский язык лирические стихотворения Пушкина. Работая над стихотворениями русского гения, я открываю для себя вновь и вновь нового Семена Данилова. Оказывается, Семен Данилов с малых лет умом и сердцем был поглощен произведениями Пушкина, как и сам Пушкин в свое время был поглощен произведениями другого гения лирики, француза Андре Жилье. Вот почему, оказывается, Семен Данилов был беспощадно правдивым, предельно искренним до беспомощности перед натисками нашей критики. Вот откуда он черпал силу, смелость, мужество. И это в то хмурое время, когда были в дефиците такие простые, но драгоценные человеческие качества: порядочность, совестливость, наконец, честность. И Семен Данилов, как никто другой из нас, раздвигал, расширял горизонты якутской гражданской пейзажной лирики. И как обидно до боли в сердце, когда нынче в газете «Кыл» печатают объявление якутского книготорга, что наряду с другими изданиями нашего издательства все еще есть в продаже книги стихов Семена Данилова. И это, оказывается, трехтомник, последний том которого вышел в свет 3 года назад. Не это ли говорит о нашей духовной нищете, насыщенной материальными благами? Ох, как в детской резвости колеблется наш треножник, где горит наш святой огонь. И не от того ли поэзия, этот прекрасный жанр, сердцевина всей литературы, стала нелюбимой? Я не случайно говорил, что мы с Семеном Даниловым когда-то добились систематического издания поэтической кассеты «Чечир». Первые сборники молодых поэтов, где молодые люди высказывались о самом сокровенном, о зелени весны, о первом снеге, о первой любви. В позапрошлом году издали всего-навсего 5-й выпуск за 20 лет. И самое печальное в нем то, что там почти не оказалось молодого стихотворца. Вынуждены были включить, вопреки назначению Чечира, седовласых молодых поэтов. А как настойчиво и требовательно мы говорим, что мы в долгу перед обществом. Он, этот долг, висит над нами, как клеймо, сидит на горбу, как груз. А наши старшие братья по перу, русские писатели, может быть, правы, когда говорят, что не только художник в долгу перед обществом, но и общество в долгу перед писателем, живописцем, композитором, перед каждым, кто доверчиво несет свое сердце. За культуру надо платить встречным движением. Это не галушки гоголевского подсука, сами прыгающие в рот. Надо полагать, надо надеяться, что пройдет время и будет почитаема и изучаема поэзия Семена Данилова, нашего современника, нашего классика, нашего народного поэта. Все? Спасибо, Ирина Михайловна. Вот так они дружили, вот так они друг другу любили, доверяли. И я хочу подарить вам, Ирина Михайловна, вот эту свою книгу о Семене Данилове, которая в прошлом году вышла в издательстве «Молодая гвардия», знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». Думаю, Михаил Моисеевич, что он потом да, тогда Семен Данилов өйдүү фаны боллаккада кайдактарына Михаил Моисеевич аттынан аспактын проток алынды.
редактор издательства поэт Михаил Тимофеев. Через его руки проходили рукописи молодых, рекомендованных к изданию на совещаниях. Ему нравилось возиться и работать с молодыми, находить в каждом из них особую изюминку. Он с радостью человека, вдруг нашедшего клад, спешил поделиться удачным стихотворением, образом, одним у того или иного начинающего автора Семеном Петровичем. Михаил Елисеевич и Семен Петрович весьма интенсивно переписывались, особенно в те годы, когда Данилов в самые холодные месяцы уезжал в Переделкино, а с возрастом его больное сердце все больше давало о себе знать. И в этой переписке большое место занимали мысли о молодых писателях, о степени их дарования, об отношении каждого из них к писательскому труду, размышления о их будущем творческом пути. Пожалуй, в этом плане Михаил Елисеевич был самым достойным собеседником для Семена Петровича. Он тонко чувствовал поэзию, быстро улавливал литературные контексты, безошибочно определял склонность к графоманству, и ему было не в тягость пересматривать огромный ворох рукописей молодых. Практически большинство якутских поэтов, оперившихся в конце 60-х и в 70-е годы, прошли через редакторские руки Михаила Тимофеева. Семен Данилов высоко ценил эту его работу. Он Николай Алексеевич, Михаил Елисеевичка арага жетигер ахшылыгар күддер лохан перепискалар болоқтақ Семен Петрович Данилов соқтара атыптарда күттәкіне хүддәк түрмейдік ити Мұса Джалили Винтубастырын сағына бәтелбәқтік сүресігіз болоқтақтар негіман оған өшсіргін серін көрдіғына әме бейт қоспа интерегіне жылы болуды диханығымен. Он перепискатан бәйге издағыстыратын бәйге китаптар ұстықтарда қоқыстығылар қалдар қалғаны төптісті мұны орап түрегіне оны төптісті оңаған тұғын эписталарны ақшылығын келдерін қасат етедейін өмін. Оның айының қалынан идея қараға әйбеге болам детін бұрлақ оғынан бірін әдейіне ағачы народ нағылер дегенімін. Ini terdapat hasta ubaidullah petiler bu bir ubaya Konstantin Елисеевич Тимофеев Саха Республикатын культуратын үдеулер үләйте үләйтін тоқары кинеалылар ки Россия кинематографиятын почетта үләйте отличной кинематографии СССР. Эбит Олкини, Огото Олкини Тимофеева, Аида Константиновна, Михаил Елисеевич, Вильгетера, Эбит Убаин Кыга, Манна Калинова, Килиттен Кордина Каин, Благодарю. Михаил Кега, Кандидирда Гаватра, Вонна, по Жюльбатаряне, Союз писателей Лахан Махтабадын бери Авастаниктар тараптан бирге түрәбі жондар оғылырын оннаттан баракетанын оларындар еті бүгін бошылапын ата құрды оларының бүгін жылға бейай мақтабы баракетанын оларындар бұл мероприятия сыртаталарын оны бүгін наға чуе элбақ тұллар етелінілер оннаттан кратык уточняйдан тех канададу какие-то модут фенсер белгісілерді көбірілгі бар бұтының сібәсті тоғылы девіп көрдік онан жерінен Николай Михайлович Блумет кратык ете түрінші бүтін ағын берді онанны береге әйбет желей Jelly terapeutis, oleh terapeutis yang mau jadi terapeutis sama. Kata jenengan Alexei terjadi dengan jenengan dari family.
Вот эти элементы. Антон Николай Михайлович Поллани эти элементы, элементы эти чувствуют, эти хартаяттар тустарынан этти. Onun biri elbet orta boğularından silahisten bilgi türevitleri kastırdığının onunla iti bugün akıllı bakta tapmata bolu потому что bir ulağına yemniyete Mikhail Seyşe yemniyete sniperden basıkı sniperden iti bolmağına belki duruvatını uberin turundan sürüyor Dmitri Gulaev turundan o Dmitri Gulaev niyette onunla biri elbet o bilgi türevitleri olanlar Jana erdoğanın Dmitri onunla Prokopyev'den iki ol Tulaya kalanların o geliri iyidir. Biriye de bir de malum bakmak. Onun seriye türden bir sınavka o beceri dikkat var. Tabii doktordan Allah'a değil ton. Doktorları. Türde dikkat var onlara. Ata bu kimiyete bir bakış şubatı kullandıkları kastır oldu. Okunağay. Christopher Mikhail'e onun min küstükün. Onu tahanan o mitrey, onu Prokopay. Altta erkili. Onun çöğbadık elbaq baylar dolar, onu bılırdından söylü, ondan sılgı bollağa değil. Onu tahanan selehine kadar olabilir evet. Onun şöydük, onun artık olabilir zibestten elbaq kesincer. Evet. Behi evet, künge bir tuhan arap evet. Оказывается, onu baktan elbaqta kemi hanarbat canım diye toputuan bağlar. Ondan evvel toplağını hasabeten ki hangi dere ayağa sakınmalı tabii Mario bağlarına. Allah'ın astolup kurup deriye istenilen kurup canatta alt taraf hayır. Ağuşköyt odan emi onu premen baktır. Diyay makka. Onun nokta neti скорее всего karatayaktarkan elbaq bitinlik toh barbata bologi. Tabii hesabağalığı geldi. Nişağın namanın kelip takkan. Ol anardas bir ol baktın oğulların öyle bol bakkan ölükseyden ene bırakta bir evet. Вот ol bir getirerekten bilgen ol nitelikse kötülükseşken nam konustağarı ebette hanıları bilgen oğulların da doğru çalak derdi ayına derdi şucu. Вот Don hangi ol kendine bilgi çok iterler. Onun da elbette ercanlar. Onun turu havuz şöyle bir bahçeli oteller. Seri kennetten Prokopay tönübet. Mitre tönübet Prokopay tönübet. Bola seritten tinnakeler. O kadar benim kine çok uskayga oluşturan kalır. Вот yani Mişa bollağına joğur skolatık biteler. Boğur skolatık köspet. Kini bollağına toğara mastağ skolatık verirler. Ondan mastağ skolattan bollağına Korat şkolatın onun bölüğü bastıkın yönetmen şkolunu biter. Onun kini o выпускникынан ağında hitçer. Потому что теперь белый сылаğı kırılıyor. Uğrağa konuştu yürü asılıp kırılan, uğrağının kimde doktorgen kapsayret olanı, o kınan varan ben bu конкретно bile Ecibit'den Regina Vasilyevna'nın bu kaydak doğru hürmetleri çoğu решения da kaydak ataydı. O kennetten, ciginden ondan ebebet bir unuttanıma takabıt çüreceğim. Ebebet bollağından ol kendine toplayan, onu uğraşan da toplayan kelimleri bit. Onunla kimde tuğu da bilenine bit. Baltıklar maaleseflerde olurlu cukka kurduk. Ulağan oğullar varı Christopher уже ana bir böleleyecek. O konuğa bollağını bölüp ordu böleleyecek. İki seri kennetten değerli işe bollağına iti уже Borongo kini köhün kelbet. Ol kini borongo köhün innetten уже mastağ şkolatılar onu ol bölüge üverene hitçer kemiler. Onun ırağın bağdık çoğunluk köhünler onu oluqturun toydarın çöydür bu baktalar. Min ağam 12 bir yeteler kalmış. Eciklere Maria Eliseyevna ol kendine kendine kebeği olur. İnanın sangarlı. Ondan yeter bütüge ağatın onu köhörü içerir. Onu kaltas koyden kiyegerken takar otuğda ulağın oğusulahit royon назначение olan ondan kebeğin tarafına bihe. Ondan ağatın onu içerir. Onu ağatın onu kiyenine
Onunla o sangarı kabullendir. O da her çavuşun ikinci istiyorlar ki köhörü diyen dolu hitapına anardı çorapçılık köhörü de bolmata onlarca ağayak göster silge köhörüler canlar değerlerin bu bakkalar onu gibi sığlar bir sinyal gelmek tohtan kalır. Çoğunu kurdu. Onun ki dinle kırdık ahtan ağı kanada bağlaq doğaydı kırdığı onda canlı bolak oyun kırdığı onda barbamu köhörü bolak diye ona bir ösentiliğine bu mandık var. Doğu kırdığı iminna kim o Dmitri Гуляев ағын школада сөйлері денді. Потому что жалқы школadakiler бары үйренелер. Қасқа көстағы модруктан келендер үйренелер. Онна болла ол жалқы школада диете тоқы кәлім келер. Кіргідегі кәлім келер. Қатырғыллаққа. Onun bollarına как бы жалқы школада кіргідей күрдік болан қалында оның ол приемниктер күрдік болан. Takkar. Onun intelliğine bakın. İki toka arasınlar. Onun bir borottanı tam kırgıdaydı bu tam. Вот onun yani nişe ettim. Bakın ki orada словно ettim diye kırdı kırdı sırdıtan dedi. Hatta yani nişe конечно bir yaha. Men ağlar tiem более без сылага. Onun tümük kurdu geçer. Onun kendi tворчествотын sayın nararlar diyakka düğütü tergen papa metahtı bile direten növedistler kette ilena olbutseva kastarılar onların doktor ete Dmitri Shostakov dinamiye çocuklar elbette gelenler tekrar ustalar yine çünkü şu mitingde ondan bunu şekilde yapın bakalım bu yani nişa saha atın inererge bastakı kim olan yapın bakalım. Потому что аял янаты кеннекин терехилдәбит аял янаты сахалы бастыкы аял жокуской коракка регистрацияланып Тимофеев Аял Михайлович кенне бастыкы болу сөп онтон болланы ол туга дияктаду бу бихехали тибите мигин эледәген шарттарда только мен 3 жыл урмага ди бу айына кене айына деп. А на самом-то деле, нам сахалыты, как начало тут илляха, мен адым аида. Не аида, а аида денег оказывается. Он на всякий бар икки спрантахты, он улаханул, ебитер үспүт, он на аи аты деревинден аинатты. Он тиряги меша именно сахалы аты деревге элелеспектенети бир кайсханы берехтин багарабын, он аял точно бастыкы. Аял, в городе Якутске. Я вот в общем титивди гонуттум. Күчөш ураганын өстөрсүндөрдө торобияны, он этеңе хиджени багаремете. Передай, пожалуйста, Ирина Михайловна, күчөшөлү. Вот гонуттум өстөрдү мактаны мете бутурагенге, чүйтелерин истин бага көрсөтүп барысты. Гонуттум манын курук актасаны хиджер кемигер Италиан не буду без кологола, тенер, хаматата типу. Орно, научили мастер. Спасибо. Хаматал Аида Константиновна, Мехиков Гаврил Гаврилович Калледем болла. Оттон кинени билербит бу бука шыгы буларга опера онна балет театрын директорунан билербит. Зумuna bakıyorum ondan ya bu çubastı var bunu baştan bugün ben Türkiye'ye aktar bir şey salam yine bulutun bir iki yapacağım sürer Setton bir saskar başta bir kilometre kullandı. Evet. Cevap alın o. Doktor. Belki Sakha Respublika'nın örgütünün üyeti tamam bir sınavda böyle Respublika beyde suverenitetin bütün kenditten Respublika, Hava Respublika, Ulahan Sular Sünay, Öyle bildirin kötülere vakti gösterdi. Simbollar diğer bula onun örgütü. Onu ilk kötü bulağa onu gerbete Açılandağı bir konuda hemiyet için ürünler, koltalar, muratlarga
örgütlüğüne giyim bollağına meligir uan sıvıştata hatan ayılı bakka halinde. Bol toğarı behege ulahan munyaklarga sargı jağlı ütehek ürüyatuttan. Mümkün bu atıp ütehek içeriyatuttan sargı jağlana ürüydanar aykaldanar ütehek. Ondan ya iki dönüşü bir yıllarca nefeyi müstakala kaçırgımın yürütümen iki sınırlar deputat etim. Balatalar birisi müdürlerine balata başlayanı törük köreli. Onu gıtta körüste, önlette. Kahanın bu Respublika'nın simbolun deputatlar ben eski. Ürüler kolor bu bakrosta olsan ürüler diye korudak beklerdi. Onunla komisyon üyelerinden biri vardı. Yani ürüler konuşuyorlar, hepimiz bırakacağımı göten. O ünlüne Vastaki komisya kriminal kirliliği karyakin bahalıkta bala çoğunluk bütün çoğunluğuyla mütehip günler hatan olduğunu batak konkursu var bu BS ayırlığına kalak kurtardı. Gelir komisya. Onu bir komisya sastavı var. Galina Kırbaşa ve müzikatın ettiği anbini görürler. Belina Dimitrieva hatta ki hedi bir komisya onu toktatuğa dön bollar, vadak bollarına olak sanattan bu uylaması kılyan buharıdan mut. Men sarı yanlış tarafka başlıda hoyuz bir silahı da. Onu tanıştım. Onu sarı yanlış köpürdüstüm. Zamanla korudak var. Kaydağına tuğu belirgin. Bu diyorlar bugün Şubat ayında baharın diye orada oldu bitti. Onu sağlam almış. Tebamın süpürüyen diye de gömük gitti. O kanıttan tulumet bahar bütün etiye bitken botta. Aray onu tohum bin onunla tohum aspiri bir de onunla sağlam almış. Ben bunu olamakım da bastan dedi. Onu da verin adamın diye de müzikaya kohanın tulum bahar soğuyakınsa Eğitimde de her müzika kendi gelmeye durağının olak ödevet eğitim getirdi. Ondan kompozitörde sonuçları Kiril Gerasimovu bir kanalın turutular. Kendi yine sıhhatla os müzikalarından söktü. Bundan sağlamış Kiril Gerasimovu tekkem birge özellikle matak taksan olarak eti uylağa olsuluktan. Böyle kurduğu askıda kenditten sağlamış Havaliyeler onneter. Dehigi kale kosur tugar öyle tugar müzik tugar anlatırlar kalenin metrobüs. Müzik de var kurduk tulan hatan taktı vatalan. Min tavarım bir şeyiz rüyaga kurukattan seçimler müzikler diyor. Kendi utarsıvak Allah'ın komisyon ve kendini killeri yapmalı diye. Söyledi. İnanın ilk bayat Народный марш, Наталья Ивановна, питайте народный, поет он отцовген, Ортаста, Кирилл Герасимов. Üye olanlar, de onu hayat taharanlar, Ulahan komisyaga köddürahım. Onunla bilinganlı horakta huriyallar tabulvatak tıllarda diyen müzikata giyini ölçü yörenespen, giyin tempatigar Yörenespe gibi gelecekler kadar bana tüm müzikal dallar fotoğraflardan bahane parmak o kolabra bu aldan kehte hükte aşırı barıtın üreten cümle gibi müzikata tırlara dağını bir Respublika bütün Ulu Rusya'ya gel bir anlatmaz bir tıla Ulu Rusya kim tuttu da gel sahaydı. Ete dalları bir şey işte o tuvakkillerin durumu bitti. Onu bu olak ağayak bölümünü tadı. Bölüm otonomi süsürün üniversite kubastaki ödenler bu kuruluşların historiaların kayıtlar elbette üniversitelerin yönetirken göre ağalarla muhammedine. Gazetede tanıyordu. Daha ağın altı hakkında Sakara kurduk hanıları kullanımına Rusya ile
diyen ulu tutulları birer Innikini göre, innikini öğütür. Hakayeri arasında kıcık dağını ağırlar. Arası bir tırgidestir bu derecede. Bu bilgi anlamının nasyonalizmi burada öncelikler bağları da doktor bilinanı var. Olur öyle ondan yana takkan sahaları bu mevcudun görüyorlar. İnniki örgütlenirken pillerlettiler. Vallahi modun ananı az bir diğer anlamıştı. Ucunda anla kamarın küs olan mihir birisi tıllara kürekler vardı. Böyle günlerde koşuyor açacak. Muhtar Gönülgöç, Terkatla Kapsitivit, bu Kefalişeviç tohunan manna ögünkini ögüşörütte ületin hammahan tohunan sütte işten üçügen kapsitiv olla Kaviyet olan İterögöy üretim aybıt emek üste ületin tohunan Aymakların canıgar sıkıntının tohunan Dah üretirene ödüdügar Allah çıktığı Edebleri hatta futbol olsam turan dönevitim tohunan Salata khas bir de kayıs kata Şöşökenen öşü Rillerden iyi bulduk Otakini Taki Yeni edem Yeni ülaya Arınan duygunan Öğürüp Ontum tümitene Kavastastan Bola diyememin Muhafona Arağın Yanyan Yanovanı Yanyan Beşinci bir O çok neyse tarafından mukarrıktan eder kızı etken kanun bu üskolaraya obramadı boğulanlar. Oların da muhturabın, ülkeye sandım, ehlikeye ıglık saha, ıglık urka, muhaka. İki kırmızın hattan ikkilerden etmekte, edergini düzgün astan etbeciye mahkumluğum. Bu kırtık olan vaktuttan duyan uda irahaniye, numular daha hıttan, etmekta, sizin kapatın. Muhtar Hüseyin'in şöyle araha bir bu teriyatçı kurtarıcılardan konuştuklar büyükten aynen geldik. Mesela bir aktarlar da diğerleri sananların oran hendalayda olmayı ayağına böyle yapmış şeyi de kurtarlar kendine ayağına baktılar. Benim mikrofonu sananların oran kurallar.